기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 빛을 비춤받는 귀한 기회의 낮을 주신 것을 감사합니다. Эзэмэн энэ өдөр та гэрэлтсэн гэгээл сайхан өдрөө өгсөн талархын. 하나님의 말씀을 받아서 저희 마음이 바뀌어질 때 저는 가장 행복한 자가 될 수 있을 줄 믿습니다. Эзэмэн бид өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ таны хүлээн авч таны үгэн дотор байх үед энэ сайхан гэрэлтээ өдрийн хамгийн аз жаргалтай хүн болно гэж итгэж байна. 하나님의 말씀을 받고 제 심령이 변화될 때 제가 하나님 앞에 귀하게 쓰임받는 일꾼이 될 줄을 믿습니다. Эзэмэн бид таны амлалтанд итгэж таны үгнээс зуурах үед таны хэлсний дагуух эзний хүн болно гэж итгэж байна. 듣는 말씀들이 지식으로 받았다가 지식으로 사라지지 않게 하여 주시옵소서. Эзэмэн танаас өгөгдөж байгаа үг болгоныг бид толгой мэдлэгээр хүлээж аваад өөрчлөм зурхгүй байхаас та хамгаалж өгөөч. 말씀을 마음에 받아 소중히 간직함으로 마음이 바뀌어지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서. Эзэмэн таны үгийг хүлээж авснаар бидний зүрх сэтгэлд өөрчлөлтийн нүүр болтугай. 성령님께서 저에게 필요한 지혜 가르침 이 시간도 분명히 깨닫게 하여 주시옵소서. Эзэмэн таны ариун сүнсээр таны бэргэн ухаанаар бидний ойлголт зөвшөөрөх болтугай, та ажиллаа хийх болтугай. 저희를 하나님께 맡기는 마음으로 말씀 듣기를 원합니다. Эзэмэн бид харин танд даатхан өөрсдөө таны өмнө очиод сурахыг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбингуулаа. 아멘. Юу яч манай хоёр ихч нөгөө нэг нь гарцсан байна те. За болцсон. 일단 그 방금 들어오셨던 그분이 예. 지금 앉아 계신 두 분이 각각 다로 본인들의 핸드폰으로 들어가셨던 것 같아요. 아, 예, 예. 이분 지금 방금 나가셨어요. 나가셨으니까 훨씬 편하게 된 것 같아요. 아, 예, 예. 그리고 지금 또 어유님이 들어오셨고요. 어유님이 지금 들어오셨고. 네. 지난 시간에 과제 내드린 거 이렇게 좀 준비해 오셨는지 모르겠는데, 자기가 발견된 내용을 깨달은 그만큼만 간략하게 이렇게 그 말씀 해주시기 바랍니다. 이 출석부 순서대로 그 말씀해 주시기 바랍니다. 네. Хэдүүлээ өнгөрсөн 7 хоног даалгавар өгсөн тий. За тэгээ нэг гэрээ юуны эрчийн нэрийн бүртгэл байгаа даа тий. Тэр бүртгэлийнхээ дагуу хэдүүлээ даалгавар хийсэн хүмүүсүүд нь өөрхөн хэлээд өгөөрэй. За хийгээгүй хүмүүсүүд нь гэсэндээ янжаагүй гэдэг ч юм хэлээд өгөөрэй. За эрчийн бүртгэлийн дагуу гэхээр надаас эхлэх юм байна. За даалгавраа хийсэн. Энэ 1-р Коринт 3-р бүлгийн 12-оос 15-р ишлэл даалгаварт өгсөн байгаа. Тэгээд миний бэлтгэхдээ 1-р Коринт 3-р бүлгээ бүгдийг уншиж үзсэн. За тэгээд бид нар одоо сүнслэг сүм баригдах талаар үзэж байгаа. Тэгээ энэ хоёр том ойлголт дотор нь байгаа. Нэг нь болохоор итгэгч хүн тус бүрдээ нэг сүм гэж байгаа. Энэ нь болохоор 3:16 дээр байгаа. Тэгээд нийлээд бас нэг сүм гэсэн. Тийм хоёр том ойлголтын талаар сүмийн талаар үзэж байгаа. Тэгээ нийлээд нэг сүм гэсэн нь болохоор 3:9 дээр байгаа. Та нар Бурхны тариан талбай тэгээд Бурхан ямар аль Библийн аль хэсгийг уншсан гэсэн бэ сая?
одоо яагаад? 1-р Коринт 3-р бүлгээс ярьж байна. 음. 1-р 고린도전서 Коринт 3장을 읽으셨고요. 그 네, 숙제를 하기 위해서 네, 3장을 읽었는데 아, 3장으로 해서 일단 두 가지 이해를 받았다고 합니다. 네, 하나는 각 한 사람들은 본인들은 그 하나님의 성전이고 또 그 한 가축이라고 해서 가축 구성으로 해서도 또 하나의 성전인 걸로 이해를 했고요. 네, 하다 사이에서 먹죠. яг тэгээд одоо бид нар нэг сүм ингээд хоёр янзаар тайлбарлаж байгаа тий. Тус тусдаа нэг сүм тэгээ нийлээд бас нэг сүм гэд. Тэгээ сүмийн суурь нь болохоор бидний суурь нь болохоор нэг ижил байгаа. Есүс 그런데 Христийн суурин дээр 네. 아무리 бид нар сүмээр 아무리 이렇게 우리 각 개인으로 해서 성전이고, 뭐 한 무리로, 가정으로 해서도 이렇게 또 성전을 이루긴 하지만, 기초는 똑같은 그리스도이고요. мгм. Тэгээд 10 дугаар ишлэг дээр хэлсэн байгаа. Та нар 10절 аа, 보면, энэ сүмийг барихдаа яаж барихаа хүн бүр анхаарах тун гэд 3:10 дээр 예, 10절, хэлсэн байгаа. 고린도전서 3장 10절을 Тэгээ нэг 보면, 거기서 суурин дээр 성전에 대해서 함부로 생각을 하지 말고, 꼼꼼하게 생각을 해야 한다고, 그런 내용이 나오는 것 같다고. 예, 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 예. мгм. 거기까지 이제 Тэгээд 12 дугаар ишлэг дээр 12절 보면, нэг нэг суурин дээр бид нар барьж байгаа ч одоо юугаар яаж барихаа анхаарах гэсэн те. Тэгэхээр энэ дээр 네, нэг 10절 6 보면 기초는 똑같긴 하지만 그 재료들이 너무 다를 수도 있다는 걸 또 알게 됐고, 예, тий 아, алт мөнгө эрдний чулуу мод өвс болон сүрлээр бариул гэд Илч Паул ингэж жишээ авч хэлж байгаа. 그래서 그 보면은 그 여러 가지의 그 재료들이 나오고 있다고 12절 보면은 나오고 네, 있는데 네, 요거는 각각 사람들의 특징에 따라서 다르게 이렇게 볼 수 있다고 예, 예, 예. мгм. 하고요. За 예, тэгээд хэрвээ алтаар мөнгөөр эрдний чулуугаар одоо сүмээ буюу итгэлээ босгон байгуулж байгаа хүн болохоор яг энэ алт мөнгө эрдний чулуу ямар байдаг вэ те бат бөх тэгээд 음, үзэгсэлэнтэй те үзэмжтэй өнгө үзэмжтэй тэгээд тэрнийхээ хэрээр өнгө үзэмжнийхээ хэрээр үн цэнтэй байдаг. Тэгээ энэ гурваар барьсан сүм бол одоо ямар нэгэн гал мэт сорилт шалгуур тийм ээ бурхны үгийн одоо тэр одоо галыг одоо бурхны үгтэй зүйлбэл гал мэт одоо үгийн шалгуур ирэхэд энэ гурваар барьсан тэр сүм бол шатахгүй гэсэн. 그리고 또 여기 6가지의 재료를 두 개로 나누면 한쪽은 금과 은 또는 보석으로 이렇게 구성을 되어 있는데 이런 재료들은 더 강하고 단단하면서도 뭐 불로 해서 태워도 불에다 이게 쉽게 약해지진 않는 그런 특성이 있다고. Чадахгүй харин ч одоо галт алт мөнгө нөгөө шатаагдах тусмаа одоо гялалзаж улам илүү цэвэрлэгдэж гялалздаг шиг одоо бид нар ингэж өөрийн итгэлээ сүмээ босгон байгаа болох юм бол бид бас ямар ч одоо сорилт онд бол шатахгүй харин ч бид нар улам итгэлээр одоо хүчрхэгжиж тэгж гялалзах юм аа гэдгийг ойлгосон байна. Харин 그리고 또 мод өвс 금과 тиймээс 은 үлдээ за эхлэх юм. За. 일단 그래서 그 세 가지의 재료처럼 우리도 이렇게 단단해지고 우리의 믿음과 그 그리스도 위에서 세워진 우리의 성전이 그러니까 그와 같은 단단한 그런 재료들로 세워지게 되면 그러니까 앞으로 나중에 어떤 뭐 시련이나 어떤 문제들이 생겨도 거기다가 쉽게 무너지지 않을 거라는 걸 이해를 했고요. 네, 반대편에는, 반면에는, Тэр эсвэргээрээ мод одоо өвс сүрлээр
сүмээ барих юм бол тэр эсэргээрээ одоо хэврэг, өнгө үзэмжгүй, тэгээд үн цэнэгүй. Би минь багшны хичээлтгэн би нэг групп төр болон тавьсан байгаа бичлэгээр харсан уу? Топикын зааврыг. Ганц амтан шатаад юу ч болно гэсэн байгаа. Харин суурь нь үлдэнэ. Яагаад гэвэл итгэлийн суурь нөгөө нэг Есүс Христийн суурин дээр барьж эхэлсэн учраас суурин л үлдэн. Тэгээд ямар ч үйлсийн шагнал байхгүй одоо тэр барьсан сүм маань шатаагдсан. Тэгээд арай ч юу аврагдана гэж ойлгож байна. Би яасан гэхээр 그래서 일단 재료가 만약에 나무랑 뭐 풀이나 그런 식으로 해서 약한 재료로 한다 하면 나중에 불이 날 때 쉽게 타기 때문에 기초인 그리스도만 남을 것이며 우리도 그 손쉽게 불 탈 수 있는 것처럼 그런 약한 재료로 해서 우리의 삶이 이렇게 세워지게 하면 나중에 물론 구원을 받을 수는 있긴 하지만 그 거의 겨우에서 그 구원을 받을 것이라는 걸 이해를 했고요. 지금 그만큼만 하고요. 지금 이런 식으로 발표하시게 되면 강의 하나도 못합니다, 오늘. 그거 말씀해 주시고요. За тэгээд л нөгөө гэрийн даалгавар гэхлээр номлол шиг ингээ урт игээд байвал өнөөдөр хүн болго яг ингэж ярих юм бол өнөөдөр хичээл хийхгүй байна гэнэ. 제가 그 과제를 항상 낼 때는 긴 설명을 하라고 과제 내는 게 아니고 짧은 요약의 그 핵심적인 부분을 한 문장으로 말씀하라고 항상 저는 다른 분은 몰라도 저는 그렇게 과제를 냅니다. Тэгээд одоо юм пастрын онцлог болохоор чинь даалгавар өгч ийна гэдгэнтэй тайлбар хийж гэх юм уу те ингээд ингэж урт хэлгээсгүй ерөөсөө биш зүгээр ойлгосон нэг хоёр үгээр зөвөргө тайлбарлаасаа гэж өрөөж хүсэж байгаа. 그러니까 1분 이내에 짧은 Нэг минут бүр урт байгаа. 한두 개 문장으로 앞으로 이렇게 발표를 해주시기 바랍니다. Дараа-дараагийн одоо тий тайлангууд ч дараа-дараагийн даалгаврууд болохоор нэгээс хоёр өгүүлбэр байхад л хангалттай. 네, 지금 말씀하신 그 말씀 가운데 제가 원하는 그 내용은 나왔어요, 이미. 예, 나왔습니다. 예. Ямар ч тач сая их хэрэгчийн даалгавар дээр тий одоо нөгөө гэрийн даалгаврын гол утга нь бол гарсан. 그리고 또 다른 분 또 말씀하실 분 말씀해 주시게 짧게 Манайхан бусд нь одоо дахиад гэрийн даалгаврыг хийх хүмүүс байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Юу ячи. Дахиад нөгөө гэрийн даалгавраа хийх хүмүүс нь хэлээ. За миний хувьд болохоор элсэн 10 дахь юун дээр өстөр болохоор одоо эзэн бурхны хамтран зүтгэгчд гэдэг Есүс Христээр суйрлагдаж бид тэгээд ариун сүнсээр өдөрдүүлэн хийгдээгүй бүхий л зүйл нь өөрийн биеэр одоо хүний бодол санаагаар зүрхэн зүтгэж хийсэн бүх зүйл нь бол ямар ч шатаагддаг төгснө. Харин Есүс Христээр яаж ариун сүнсээр өдөрдүүлэн хийсэн бүхий л зүйл нь бол Бурхны юм аврал нь бол одоо Христ суурь нь бол Христ юм гэдгийг л хүлээж авсан. 일단 그 무산 사모님께서는 모든 사람들의 기초가 모든 믿음의 기초가 그리스도인데 그리스도 위에서 세워지려고 하는 그 성전이 그 어떤 재료는 뭐냐면 성령님의 인도를 따라서 하게 되면은 이렇게 단단해지고 이렇게 하나님의 소원대로 하나님께서 원하시는 그 길로 갈 수 있는 건데 만약에 성령님의 인도를 못 받고 본인의 생각으로 해서 이게 가게 되면은 앞으로 끝났을 때 모두 다 데울 수 있게 이렇게 대우가 되는 그런 위험에 빠지겠다는 걸 이해했다고 합니다. 네, 예, 알겠습니다. шагналгүйгээр л аврагдана гэсэн л гэдгийг л ойлгосон. 자, 일단은 그 구원은 받을 것이지만 구원은 받을 것이지만 상은 없다. 네.
그리고 또 다른 분 말씀해 주시고요. За дараагийн хүн. За. За багш даалгавартай болохоор Соломоны дун 1:17 тэгээд 1-р Коринт 3:12-ийн 3:12-оос 15-аас хүн хараад энэ дээр одоо хүн хэрхэн өөрийгөө босгон байгуулах вэ? Өөрийнхөө тэр сүмийг хэрхэн босгон байгуулах вэ гэж хувь хүнд хандсан юм хариулт байсан гэж ойлгосон. Тэгээд энэний дагуу болохоор Соломоны дун 17 дээр болохоор юу гэсэн байгаа? Хуш модон адар таазан агар модон гэсэн. Тэгэхээр энэ нь бол их чанартай, их сайн одоо хийгцэн гэсэн утга байгаа. Сүнслэг утга. За тэгээд энэ дээр бас нэг хэдэн зүйлийг хэлсэн байгаа. Алт, мөнгө, эрдний чулуун, мод, өвс болон гэдгсэн. Тэгээд эндийг хүлээж авахдаа би болохоор алт бол одоо сүнслэг утга нь итгэл, мөнгө энэ. Тэгээд итгэлийн үзэгдэх байдал нь бол тэр эрдний чулуугаар. Гэхдээ хүн сул дорой одоо бүх зүйл бид нэр одоо төгс биш учраас биднэрт бас шатаагдах зүйлүүд байгаа. Энэ бүгдийг тэр бурхны үгэн дотор шатааж бидний бурхан дотор өсөж одоо өөрийнхөө тэр сүмийг босгон байгуулах нь зөвөө. Тэр сорилтын дотор үгийн галаар шүүгдэн бид нэр одоо тэр мод өвс болон сүрлэн энэ байгаа энэ айс зан одоо хүний одоо өнгөрсөн амьдралаас үлдсэн энэ хүү төлөвшлүүдээ хаях нь одоо ирээдүйд бидний тэр сүнслэг сүмийг барихт нь чухлаа гэдгийг ойлгосон. 일단은 아가서랑 그 고린도전서를 보셨었는데 여기도 내용으로 나왔던 그 성전의 재료, 성전을 그 지을 때 막 그 필요했었던 그 재료를 보면은 여기다 금과 은과 보석은 감바티님이 믿음으로 이해했고요. 그리고 물론 모든 사람들이 믿음은 있긴 하지만 그래도 사람으로서 약한 점들이 있고 그 약한 점들은 나무나 불 등의 그런 재료들을 말을 하고 있고요. 그래서 누구나 그 하느님 앞에 설 때는 불을 태우게끔 하는 불에 털만한 그런 재료들을 우리 태우게 하고 앞으로의 믿음은 좀 더 이렇게 믿음에다가 힘을 써서 더욱더 강하게 만들게끔 나아가야 한다. 이런 내용을 이해를 했다고 합니다. 예, 예. 또 네. 다른 분 없을까요? 자, өөр хүн байгаа юу? 예, 없으시면 이제 제가 설명하겠습니다. За, байхгүй бол хэлээд тайлбарлал орё. 예, 설명을 짧게 할 수 있는 분이 가장 그 내용을 잘 이해한 분이라고 그렇게 생각하시면 됩니다. За, тэгээд ер нь бол одоо тайлбар ч юм уу те тайлбарыг яг нэг голыг олоод гэдэг шиг те товч тодорхой хэлж байгаа хүн л хамгийн сайн ойлгосон байдаг. 성전의 가치, 성전이 성전이 하나님 앞에 귀하게 여긴 받는 성전인가 아닌가의 그 기준, 그 조건, 성전의 가치가 무엇인지 설명해 보시라고 말한 건데요. За тэгээд гол нэг даалгаврын гол цөм нь юу гэсэн гэхээр тэр эзний сүм гэж ярьж байгаа сүмийн утга учир те түүний чухлын одоо дараалал тэр ямар учиртай гэдгийг л та тэгээд хараасай бие дааж хараасай гэж бодсон. 한마디로 말하면 성전의 가치는 견고함이고 그 견고함에 계속 유지됨입니다. Тэгээд хамгийн нэг үгээр хэлэх юм бол тэр сүмийн хамгийн чухал зүйл нь юу вэ? Бат бөх байдал тий. Тэгээд тэр бат бөх байдлыг хэдүүлээ хэрхэн одоо цогцлоох вэ гэдэг тал дээр одоо анхаарах нь байгаа. 두 종류의 재료 가운데 한 종류는 그 성전이 유지가 되지 못하고 나중에 다 없어지게 됐죠. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол нэрэл тийм хоёр төрлийн материалууд гарч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэг төрлийн материал нь үлдэнэ гэсэн нөгөө төрлийнх нь болохоор устж үгүй болно гэсэн. 사라지지 않고 변질되지 않고 계속 그 형태를 유지해 나가는 것이 하나님의 성전으로 이렇게 하나님께서 인정해 주신 겁니다. За гэхдээ яасан бэ? Харин алга болохгүй тий устдахгүй тийм зүйлээр бид нэр одоо сүмийг барих ёстой тал дээр одоо биднэрт ийм юу өгч байгаа тийм ээ анхаарал өгч байна.
또 마태복음 7장에 보시게 되면 7장에 모래 위에 지은 집과 반석 위에 지은 집이 있어요. За хэдүүлээ харах юм бол нэг юун дээр Матай номын 7 дугаар бүлгийг харах юм бол хадан дээр суйрлагдсан байшин болон эсн дээр суйрлагдсан байшин гэж гарч байгаа. 그 두 집이 나중에 어떻게 결과가 나눠지게 됩니까? Гэтэ хэдүүлээ тэрийг харах юм бол эцсийн дүндээ үр дүн нь яаж өөрчлөгддөг вүлээ? 한쪽은 다 무너지고 다 사라지고 한쪽은 계속 그 형태가 지켜진 형태가 계속 유지된 그런 집이었던 거예요. Тэгээ хоёр төрлийн агуулга байсан тийм ээ. Гэтэ нэг нь одоо нөгөө нэг бороо ороод те цас будраа цас ингээд шуурсан ч гэсэн те тэр чигээр үлдсэн бол харин нөгөөх нь яасан бэ? Устдад алга болсон гэж байна те. Урсаад алга болсон гэсэн. 우리 믿음의 기초는 견고한 말씀 위에 그 세워지는 그러니까 견고한 말씀을 믿는 믿음이 우리의 믿음입니다. Тэгээ бидний хувьд болохоор ч яадаг тэр бат бүх гэж тодорхойлогдсон байгаа эзний үг те үгэн дээр суйрлагдсан тэр итгэл бол тэр хадан дээр суйрлагдсан те ижил гэсэн үг. 그러니까 말씀이 견고하기 때문에 그 말씀을 믿는 믿음도 역시 항상 견고해야 하는 것입니다. Тэгэхээр бид нар чинь те итгэл гэдэг зүйл чинь их чухал байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр тэр итгэл дээр байрлал нь байх ёстой гэдэг тал дээр бид нэр үргэлж нөгөө өөртөө сануулдаг байх хэрэгтэй. Үгэн дээр суурлах нь итгэл шүү тий. 우리가 아까 고린도 전서를 가지고 설명했지 않습니까? 3장. Хэдүүлээ нөгөө сая хин инхээрэгч болохоор 1-р Коринт 3-р бүлгээс бас ярьсан шүү дээ тий. 그 집에 대해서 말씀하시고 나서 바로 다음 절이 우리가 성전인 것을 말씀하신 거예요. За тэгээ хэдүүлээ энэ дээр харах юм бол одоо гэрийн талаар ярьж байснаа тэрнээс үргэлжлээд шууд ингэ сүмийн талаараа явчихж байгаа. Тэр агуулгыг харах юм бол 믿음이 견고하지 않으면 성도라고 볼 수 없습니다. тэгээ өөрөөр хэл хүн өөрийнх нь дотор байгаа надад байгаа тэр итгэл гэдэг зүйл маань тий одоо зөв байх, бат байх, тийм юм хэрэг байхгүй бол би өөрийгөө итгэгч гэж нэрлэж нэрлэж барахааргүй болохгүй. 어떤 유혹이나 어떤 위협이나 어떤 사단의 방해에도 흔들리거나 빼앗기지 않는 그런 믿음을 갖기를 하나님 원하시는 거예요. Тэг. Харин бидний бурхан надаас танаас юу хүсдэг вэ? Ямар нэгэн байдлаараа ганхахгүй тий өөрийнхөө ингээд нураад унчхааргүй тийм бат итгэлийг хүсдэг гэсэн. 고린도전서 15장 58절 누가 읽어주십시오. Нэг нь 1-р Коринт 15-ын 58-ыг өгөөч хөө. Энэ 1-р Коринт 15-ын 58-ыг өгөөч өөрөө. Харагтун би та нарт нэгэн нууцыг хэлье. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. 아멘. 이제 답을 정확히 얻으셨을 줄 믿습니다. 15-ын 58 гэсэн үгтэй. 목사님 예. 고린도전서 15장 58절. 네, 15인 58. Би тэгвэл 51-ийг уншчихлаа. 뭐 잘못된 것 같습니까? 방금 잘못 읽으셨어요. 다시 한번 읽으시죠. 그럼 다시 읽으시죠. Тиймээс хайр дахтуунар минь та нарын нүр их хөдөлмөр эзэн дотор хоосон зүйл биш гэдгийг мэдэж тууштай байж говьж давилгүй эзний үйл хэрэгт үргэлж бэлгсэн бай. 아멘. 네, 아멘. 예, 맞죠? 네. 자, 알았어, 나한 테. 그리고 이제 진도 계속 나갈 건데요. 오늘 본문 8번째 큰 제목입니다. За, өнөөдөр хэдүүлээ. За, үргэлжлүүлээд дараагийн агуулгаар орж ин тэ. За, 8 дугаар том сэдвээр орж ин. 성전을 건축한 솔로몬에게 주신 약속. За, тэгэнгүүтээ барилгыг одоо барих үед барьж исэн Соломонд өгсөн амлалт гэж. 11절부터 13절까지고요.
За тэгэхээр 11절부터 3절까지요. 13-аас 15 дугаар 11-ээс 13 дугаар 이шлэл байгаа. 이 대제는 이제 세 가지의 또 작은 제목으로 나눠지는데요. За энэ агуулга болохоор чинь бас хоёр төрлийн жижиг юугаар яаж байна? Хуваагдаж байна. 작은 1번, 법도와 윤례를 지켜 행하라. За нэгдүгээрх нь болохоор хууль ба журмыг дагаарай гэсэн байна. 11절부터 12절 상반절입니다. За өөрөөр хэлбэл 11-ээс 12-ийн дунд хүртэл гэсэн үг байна. 그래서 11절과 12절, 6장 11절과 12절 좀 읽어주십시오. За хэдүүлээ 6-гийн 11, 12-ыг харъя. За эзний үг Соломонд ирж чиний барьж байгаа энэ өргөөний тухайд 아멘. 아멘. 12절까지 읽으신 건가요? 아니 12절 끝까지는 안 읽었어요. 읽어볼까요? 예, 12절 뭐 끝까지 읽으시죠. 예. тухайд хэрэв чи миний тогтоолууд дотор алхаж миний зарилтыг дагаж миний тушаал бүрээр явж түүн дотор амьдрвал чиний эцэг Давидд хэлсэн үгээ би чамаар гүйцэлдүүлэх болно. 아멘. 네, 성전 건축이 아직 성전 건축에 대해서 다 설명이 아직 우리 본문에 나오진 않았습니다. За хэдүүлээ одоо энэ дээр харах юм бол эхлснээс хойш уулын тэр сүм баригдах гал яваад байгаа. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар харах юм бол баригдаж байгаа тийм юмнууд нь одоо үйл явцууд нь бол эхлэх байна гэсэн үг. Одоо тийшээс тэр амжилтлаа ингэж орчих. Тэнцээ хичээлүүд мэдж байгаа тэг хийх юм аа. 근데 도중에 성전 건축을 왜 해야 되는지를 하나님께서 그걸 정확히 확인시키기 위해서 말씀을 주신 말씀이 이제 도중에 나오는 겁니다. Тэгээ харин яаж юм гэхэл чинь яг тэрнээс өмнө тэг чухал агуулгууд дээр нь юу барих хэвтэй, хэрхэн барих хэвтэй, тэгээд яаж барих юм, яагаад барих гэж байгаа гэдэг талаарх тайлбарууд дандаа орж ирж байна тий. 성전만 건축하면 다 되는 것이 아니라 성전을 건축한 이후에 어떻게 행해야 할지에 대한 이 가르침이죠. За тэгэнгუთ энэ дээр харах юм бол зөвхөн одоо эзний өргөг барих нь бас чухал боловч бариад орхих хүчтэй барьсныхаа дараа барьж явах явцдаа ч гэсэндээ хэрхэн байх вэ талаар ингээд анхаарал өгч. 이 약속은 성전 건축에 대해서 이미 하나님께서 다윗에게 하신 말씀이 있는데요. За энэ агуулга нь тэр одоо юуны дагуу те эзний сүмийг барих үед хизээний бурханд өгсөн тийм одоо бурханаас өгсөн амлалтууд байгаа. 그 약속과 의미가 연결되는 그 약속을 다시 한번 확인시켜 주시는 그런 말씀이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол гэхдээ одоо энэ үгийг харах юм бол яаж гэхээр бурханаас өгөгдсөн тэр амлалтыг нь дахин ингэж сануулж өгч байгаа юм хэсэг байна. 성전에 관해 건축에 관해서 다윗에게 하신 약속이 기록되어 있습니다. За тэгээд Давид руу тэр Библийг биш эзний өргөг барихаас өмнө болохоор Давидд өгсөн амлалт бас байгаа тийм. 사무엘하 7장 4절부터 16절까지가 그 약속의 내용인데요. 2-р Самуэль 7-гийн 4-өөс 14 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тэр амлалтын агуулга гарч ирж байна. 그걸 다 읽을 수는 없고 За тэрийг яг дараад уншаарай. 7장 12절부터 16절까지만 좀 누가 읽어 주십시오. 7장 12절부터 사무엘하 7장 12절부터 16절이요. За харин бүгдийг нь уншихгүй хэдүүлээ зөвхөн 2-р Самуэлийн 7-гийн 12-оос 16-ыг нэг нь уншиж өгөх үү? 12-оос 16-ыг. Өөрөөс 16. Чиний өдрүүд гүйцэж чи эцэг өвгдийнхээ хамт нойрсох үед би чиний биеэс гарах үрийг чиний дараа босгож түүний хаанчлалыг бэхжүүлнэ. Миний нэрийн төлөө тэрээр өргөө барина. Би түүний хаанчлалын сэнтийг мөнгөд тогтооно. Би түүний эцэг болж тэр миний хүү болно.
Тэр гин бурууг үйлдвэл би хүний саваа хүний хөвгүүний зодуураар түүнийг гисгэнэ. Би өмнөөс чинь зайлуулсан Саулаас хайр инэрлээ авсныхаа адилаар эс байж өөрийн хайр инэрлийг түүнээс салгахгүй. Чиний гэр болон чиний хаанчлал миний өмнө мөнхөд үргэлжилж чиний хаан ширээ мөнхөд тогтно гэж байна хэмээн хэлгээв. 아멘. 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 지금 읽으신 구절을 보면 견고케 하리라, 견고하게 하리라는 말씀이 세 번 나오는 걸로 저는 알고 있는데 그렇게 다 보셨습니까? Одоо та энэ дээр харах юм бол бат байлгах тий мөнхөд байлгах гэсэн ийм агуулгууд бас гарч иж байгааг та харсан байх тийм ээ. 예. 나라가 견고케 되기 위해서 성전을 건축한다는 거죠. Тэгээ улсыг бат бөх байлгахын тулд яа гэсэн бэ? Эзний өргөд барих талаар заасан тийм ээ. 예, 그래서 성전을 건축한다는 것은 개인의 믿음이 견고해진다라는 의미가 있고요. Тэр юг эзний өргөг барина гэдэг нь тийм хувь хүнд болохоор чинь өөрийнхөө итгэлийг ингээ анхаарна гэсэн утга. 왕과 백성들의 믿음이 견고해질 때에 나라 전체가 견고해지는 거죠. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол хаан болон ард түмэн өөрсдөө амар тайван болоод батбог болоод ирэхлээрээ улс бас яг гэсэн бэ дагаад тийм амар тайван болно гэсэн. 이미 다윗의 믿음은 하나님께서 인정하시는 견고한 믿음이었습니다. Тэгээ Давидын одоо Давидд байсан итгэл бол тийм эзэн бурхан өөрөө хэдийн хүлээн зөвшөөрсөн тийм итгэл байсан ба. 그 믿음을 아들 솔로몬이 본받아야지만이 성전도 건축할 수 있고 나라도 견고할 수 있다라는 거예요. Тэгээ тэр итгэлийг явах хин тийм эцэг Соломон эцэг Давид хүлээж аваад тэр хүүд Соломон түүнийг дуулууртаа хийгээд тэгснээрээ улс оромж гэсэндээ амар амгалан тогтноо гэсэн. 그래서 나라를 견고케 만든 다윗의 믿음이란 어떤 믿음일까요? Яг л хэдүүлээ харах юм бол тийм энэ улсаа тэгвэл түшин болгож байгаа Давидын тэр итгэл нь гэд хэдлээ харах юм бол тэрийг ямар итгэл байсан бэ? 자기를 견고케 만드시는 하나님의 말씀을 항상 지키는 것이 다윗의 믿음의 핵심이었습니다. За тэгээд Давидын итгэлийн хувьд хэдүүлээ харах юм бол Давид өөрийнхөө итгэлийг яаж ирсэн бэ? Үргэлж шалгаж ирсэн тийм ээ. 그리고 그 말씀대로만 그대로 행한 것이 다윗의 믿음이었던 거죠. Тэгээд Давид зүгээр тэгээд шалгаа зогсохгүй эзний тэр нэг хэлсний дагуу үйлдэх дээр нь анхаарч ирсэн гэсэн. 모든 왕들에게 하나님은 이 믿음을 원하셨던 겁니다. За уул нь бол одоо дэлхийн ганцхан Давидаас энийг нь хүсээгүй. Бүх хаадуудаас бурхан яг ийм итгэлийг хүсэж ирсэн гэсэн. 그러나 하나님이 세우신 왕이 이 말씀을 굳게 붙잡는 걸 하지 못하면 하나님이 책망하셨는데요. Тэгэн удаа хүсэжсэн тэр одоо хүслийг дагуу тийм дуулууртай байхгүй байх үед нь тэр хаалтуудыг яадаг гэсэн бэ? Тодорхой хэмжээгээр зэмлдэг гэсэн тийм. 너는 다윗과 같이 하지 아니하고 이렇게 말씀하셨는데요. Тэгээд зэмлэхдээ юу шилдэвслээ? Чи Давид шиг биш байлаа гэж шилдэвс. 그러니까 내 명령과 법도를 다윗은 지켰었다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгээ Давид бол миний хууль болон туршаалуудыг сахижсэн. Харин чи тэр Давид шиг биш байна гэсэн юм агуулга хэлж байсан. 그리고 나보기에 그 말씀대로 정직히 행하였다. За тэгээ Давидыг үсгээр намайг харахад тэгээ Давид бол тэр үгний дагуу дуулууртай байсан, шудраг байсан гэж хэлсэн юм. 그러나 너는 왜 그와 같이 행하지 않느냐? Тэгээ үтлээ харин чи яагаад түн шиг үлдэх байгаа юм бэ гэсэн юм зэмлэлүүдийг хэлж ирсэн. 다윗의 신앙을 표준으로 삼아서 그걸 가지고 선한 왕인지 악한 왕인지를 하나님은 구별하셨던 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол шууд утгаараа тийм ээ Давидын одоо тэр үйлдэлүүд Давидын итгэлүүдийг яаж гисэн гэхээр гол одоо нөгөө юу болгож гисэн гол юу хүн үлгэр болгож гисэн гэсэн. 그래서 견고한 나라가 되기 위해서는 솔로몬에게 그 다윗의 신앙을
계속 이어갈 것을 지금 요구하시는 거죠. Тэгэхээр тэр утгаараа яаж гэхээр Давидд байсан тэр итгэлийг бурхан яаж гэхээр мөн ялгаагүй Соломоноос өгсөж чадсан. 그러면 솔로몬이 이어받아야 할 다윗의 신앙을 다시 말하면 뭐라고 말할 수 있습니까? Тэгэхээр бид нэр яах ёстой вэ? Одоо Давидын талаар одоо Соломон нэг сануулж ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр Соломон яах ёстой вэ? 말씀을 지킨다라는 것과 말씀을 행한다라는 것입니다. За үгийг дагна гэдэг нь үгийг үгийг дагна гэдэг нь яа гэсэн үг юм бэ? Үгний дагуу үйлдэн гэсэн үг хэлж. 지킨다라는 것은 마음으로 굳게 붙잡고 간직하고 그것을 잊지 않는 것을 말하는 것이고요. За тэгэхээр тэр үгийг дагна гэдэг нь юу гэлж байгаа вэ? Үгийн дуулууртай байгаа сонс уу байгаа тийм агуулгуудын санана гэсэн утгатай мартахгүйгээр 잊어버리지 않고 있기 때문에 생각하고 있기 때문에 그 말씀대로 행할 수가 있게 되는 것이죠. өөрөөр хэлэх юм бол мартахгүй тий санаж байгаа гэдэг утгаараа тий түүний дагуу үйлдэнэ гэсэн утгаас хэлж байгаа гэсэн. 그럼 나라의 견고함이 나라의 평안함이 반드시 이루어진다는 것이 이것이 약속의 내용이에요. За тэгэнгүүтээ тэр нь яаж юм гэхэлэр чинь өөрөөр хэлбэл яг тэр үгийн дагуу үйлдэх үед улс ч гэсэндээ бат байх болно гэдэг эзэн ч гэсэндээ амлалтаа биелүүлнэ гэсэн. 그러니까 보이는 건물만 건축해 놓고 다 되었다는 착각을 하지 않게 하기 위해서 이 약속을 하나님이 확인시켜 주시는 거죠. Шууд утгаараа зөвхөн нүдэнд харагдаж байгаа барилга төдийг хийчээд те за би хийцэн гэдэг ингээ орхихгүй байх нь чухал шүү гэдгийг яаж нэ боддоор ингээ сануулж өгч байгаа тийм ээ. 두 번째 작은 제목이요. За адил хоёр дахь жижиг сэдвээр оръё. 다윗에게 하신 약속을 이루신다고 함. Өчтөр хинт хэлсэн шүү тийм лээ. Тийм хоёр юм гээд Бидгтээс нөгөөд лайтаас бас ганагийн дэвтэр дээрээс харж байгаад ингээд хамт хийж явах юм уу? Тэгш нь цус авчлаа гэж үзээ. За яг чүсэн хагсын дээр байгаа жаа юм. 네. 네, 죄송해요. 목사님 다시 한번 제목만 말씀해 주시겠어요? 예, 작은 2번. 네, 다윗에게 하신 약속을 이루신다고 함. За хоёр дахь сэдв Давидэд өгсөн амлалтаа биелүүлнэ гэсэн нь гэсэн үг. 12절 하반절이고요. За адил 12-ийн сүүлийн хэсгийг харуулж байгаа. 우리가 이미 읽으신 12절 하반절 보시면은 다윗에게 한 약속을 너에게 확실히 이룰 것이다 라고 말씀하셨죠. За энэ дээр харах юм бол 12-ийн сүүл хэсэг дээр нь те Давидэд хэлсэн үгийг би чамаар гүйцэлдүүлнэ гэж хэлсэн. 그러니까 창세기부터 그러니까 그 모세에게 주신 출애굽기부터 신명기에 이르기까지 일관되게 반복적으로 주신 그 약속이 있는데요. За бурхан те одоо юу гэдгийг одоо дуулууртаар Египтээс гарахад те ингээд авч явж ирсэн ингээд давтан одоо тэр цаг үеийн урсгалын дагуу өгч ирсэн нэг амлалт байсан байна. 내가 너에게 준 말씀을 지켜 행하면 너에게 반드시 복을 주고 복을 줄 것이다. Тэр нь ямар амлалт байсан гэхээр чи миний үгийг чамд өгсөн үгийг дуулууртаа дагвал би чамайг заавал өрөөж заавал ингээд удирдна гэсэн юм амлалт байсан. 그러나 말씀을 버리고 행치 아니하면 저주와 재앙이 너에게 임할 것이다. Харин үгийг өглөөж авахгүй дуулуургүй байх юм бол байгаад үгийг орхих юм бол би чамайг ингээд те шийтгэнэ гэсэн юм агуулга байсан. 말씀을 지키느냐 지키지 않느냐 여부에 따라서 축복의 재앙이 되기도 하고 저주의 약속이 그 축복의 약속이 되기도 하고 저주의 약속이 되기도 하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг үгэн дээр ингээд нөгөө цензур хийгээд тийм ээ үгийг үгтэй холбоотойгоор аль нь ч тэгээ дагуул ерөөл дагахгүй бол хараал гэсэн ийм тийм үгийг үргэлж өгч ирсэн. 축복의 반대가 무엇입니까?
Та одоо ерөөллийн эсрэг нь юу вэ? 저주이죠. Хараал тий. 서로 반대이지만 이 두 단어는 한 개의 단어 안에 같이 들어있는 뜻이에요. Тэгээ ерөнхийдөө энэ ингээ харахаар хоёр өөр үг, хоёр өөр утга юм шиг боловч яг ингээ тий нэг үгийн хоёр тал юм шиг. 동전의 양면과도 같은 건데요. Тэгээ яг нэг тийм цоосны ар өөр хоёр шиг гэсэн үг. 똑같은 하나님의 말씀을 어떻게 받아들이냐에 따라서 축복과 저주가 그거에 따라서 달라지는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол яг ижлэхэн тий нэг үг ижлэхэн одоо нөхцөлтэй. Тэгэн гутаа тэр үгийг үг л өгөөд нь үгийг дагвал хэрвэл дагахгүй бол хараал гэсэн үг тийм сонголтыг хүүхэн өөрөө хийж. 그 말씀을 그냥 한번 듣기만 했다고 다 복이 아니라 말씀을 지키면 그 말씀 복의 말씀이 되고 말씀을 버리고 배신하면 그 말씀은 저주를 불러오는 말씀이 되는 거죠. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл үгийг тэр үгээр дамжуулаад үгийг одоо хүлээж аваад түүнийг үрчимс гаргуулъя гэх юм бол тэр нь юуныг болох юм бэ? Ерөөлөх болно гэсэн тий. Эсвэргээрээ хүлээж авахгүй одоо даалгавраа дагахгүй ингэж байх юм бол яах юм? Тэр нь болохоор чинь эсвэргээр хараал болно гэж тий. 하나님의 모든 말씀은 모든 약속은 다 이루어져 온 다 성취된 약속들입니다. Тэгээ харах юм бол Бурхны амлалт яадаг вэ? Өөрөө Бурхны амлалт чинь өөрөө тий өөрөө хэлэгдсэнийхээ дагуу хийдэг тэр зүйл байгаа. 그러니까 축복과 저주의 결과도 반드시 그대로 약속대로 이루어지겠죠. За тэгэхээр тэр утгаараа тий энд заавал хэлэгддэг гэж бол тэр нь юу гэдгийг зөвхөн ерөөл хэлэгддэг, хараал хэлэгдэхгүй гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. Аль аль нь заавал ингээ тий одоо биелнэ гэсэн үг. 그래서 솔로몬이 아버지의 신앙을 이어받아 그 말씀을 굳게 붙잡았기 때문에 성전 건축을 성공적으로 할 수가 있게 된 것입니다. За тэгээд яасан бэ? Тухайн үед тийм ээ Соломон тэр аавынхаа одоо хэлсний дагуу тэр юуныхээ хөлнөөс нь зуурч тэр яг ингээд нэг хичээн гүлэн хүссний эцэс тэр эзний өмнө эзний тэр амлалтанд биелэгдэж эзний өргөөг барих болж. 역대상 29장 19절 적어 놓으시고요. За хэдэлээ шүү дээ. Шаштрын дээд 19-ийн 19 байна. 거기에 솔로몬을 향한 다윗의 간절한 마음이 무엇인지를 거기 적어 놓으셨는데요. Шаштрын дээд 29-ийн 29장 19절이죠. 네, Тэгээ 19-21 дээр харах юм бол энэ нөгөө нэг үгээсээ хүсэж байгаа эцгийн хүсэлт буюу Соломоноос хүсэж байгаа Давидын хүсэлтийн талаар гарч байгаа. 거기에 뭐 잘 먹고 부자 되고 건강하고 잘 살고 그런 걸 원한 게 아닙니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ агуулга дээр харах юм бол тэ эцэг хүнийхээ хувьд хүүхэд төлөө залбирч байгаа залбирал нь гарч. Тэгэхдээ тэрэн дээр нь юу гэдэг те идэж уух те ийм үндсэн амин махбодын хэрэгцээний талаар юус яриаггүй. 오직 하나님의 말씀을 마음을 기울여서 마음에서 지키고 행하기를 그걸 구하는 기도의 내용입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр яаж хэлээ зөвхөн чи эзний үгийг дагах хэрэгтэй. Тэ үгийг дагаад ингэж үлдээрэй гэсэн л ярьж байна. 역대상 29장 19절 누가 읽어보시죠? 읽어보는 게 좋을 것 같아요. Манайхан энэ нэг нь уншиж өгөө. Шаштрын дээд 29-ийн 19. Уншиж байгаа. Миний хүү Соломонд бүрэн төгс зүрх сэтгэлийг өгч таны тушаалуудыг 29-ийн 19. 29. Сань 역대상 맞죠? 예, 역대상, 예. Тий. Шаштрын дээд буюу нэгдүгээр шаштрын. Харин дээд нь тийм л байна. За нэг нь унш та. Та 19 дэх юунаас уншиж байгаа юм уу? 29 гэсэн тий. Тий. За 29 таны тушаал гэрчлэл болон зарилгуудыг сахиж тэр бүхнийг үлдэх хоёргүй сэтгэлийг миний хүү Соломонд өгөөж тэгвэл миний бэлтгэсэн зүйлсээр тэрээр өргөөг барих болно гэв. 아멘. 네. 성전 건축을 위해서 먼저
성전 건축을 위해서 먼저 За энэ дээр болохоор чинь бас ярьж байна тийм энэ нөгөө сүм баригдах талаар тийм тэгээд 솔몬한테 예, 솔몬을 위한 기도에 대한 내용. 그렇죠. 예. 예. 솔로몬이 성전 건축을 하기에 앞서 먼저 하나님의 말씀을 지키며 행하는 자가 되기를 원했던 거죠. Мгм. За тэгээд эцэг хүн яасан бэ? Соломон хэлэр хэлсэн те мэдээж хэрэг эсний өргөг барина. Барихын тулд тэр яагаар гэсэн бэ? Тэгээд таны тушаалыг тэр сахиж гэрчлэл зарилгуудыг чинь бас сахихыг нь миний хувьд та одоо сойрхооч вэ гэж хэлбэрч байгаа. 열왕기상 8장에 24절 적어 놓으시고요. 열왕기상 예. 8장. 예, 8장, 8장 24절. 8:24 1-р хаад 8:24 дээр тэрийг та тэмдэглээд аваарай. 이 뒤에 나오는 내용입니다. За тэгээд тэн дээр болохоор чинь өөрөөр хэлбэл одоо хэлээ 6 дугаар бүлэг үзэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бидний үзчихийг дараас гарах юм байна. 성전이 다 완공된 그 결과를 가지고 하나님의 말씀하신 대로 되어진 것을 솔로몬이 고백한 내용이에요. За тэгэхээр тэр агуулгууд юу байгаа гэхээр чинь Соломон эзний өргөг барьж дуусчаад эзэн дээр очиод гэрчилж байгаа юм агуулга. 하나님의 말씀을 굳게 붙잡았더니 성전 건축이 하나님 말씀대로 성공적으로 지어졌다는 것을 말하는 거죠. Тэн дээр юу вэ гэхээр чинь эзний үгэн дээр дуулууртай байх гэдэг чих үед эзэн өөрөө одоо өмнөөс нь юу хүүх хөдөлмөрсөн гэдэг талаар нь гэрчилж байна. 그러니까 성전 건축은 우리의 영적 성전이 견고하게 지어져야 된다는 것을 알려주시기 위한 그런 건축이라는 겁니다. Тэгэхээр бид нар бас эндээс мэдэж болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл ийм одоо ариун сүмийн барилга гэдэг зүйл нь тийм бидний хувьд болохоор чинь ялгаа авахгүй нэг юу гэдэг эзний үгийг эзний сүмийг барьчааг барилга шиг гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 그래서 성전의 구조와 재료에 대한 설명들은 어떤 믿음이 견고한 믿음인지를 이제 설명하는 내용들인 거죠. За тэгэхээр хэдл энийг цааш харах юм бол те одоо энэ дээр гарч байгаа за ариун гэдэг сүм за тэгээ баригдаж байгаа барилга материал те энэ дээр байж байгаа бидний одоо нөгөө нэг агуулгууд гэх мэтлэн бүх зүйл дээр би хэрхэн яг ямар байдалтай байх вэ гэдэг зүйлийг ингээд тодорхой хэлж өгч байгаа гэсэн. 세 번째 작은 제목이요. За 3 дахь жижигхэн зүйлийг харъя. 이스라엘 가운데 거하여 이스라엘을 버리지 아니하실 것. За 3 дахь зүйл болохоор Израильчүүдийн дунд нь байж тэднийг орхихгүй гэсэн агуулга. 13절 한 절입니다. За 13 дахь эшлэл ганцаараа байгаа. 13절 한 절만 읽어 주십시오. 13 дахь эшлэлийг харъя хэлээ. Хэн дээр болохоор би Израилийн хөвгүүдийн дунд оршиж өөрийн ард түмэн болсон Израилийг орхихгүй гэвээ. 아멘. 아멘. 이스라엘 가운데 거한다라는 말씀이 이게 굉장히 중요한 말씀인데요. За энэ дээр харах юм бол те Израильчүүдийн дунд оршин гэдэг энэ үг маш чухал. 이스라엘 영토 가운데 어디에 계시는 것이나 아니면 백성들 사이 어디에 계신다라는 의미가 아닙니다. За энэ болохоор юу гэдгийг бурхан дунд нь оршин гэдэг нь тэгээ Израильчүүдийн байгаа газар нутаг дээр бурхан ингэж байна гэсэн үг биш тий. Эсвэл хүн хоорондын зайд оршин гэсэн утгаас биш шүү. 모든 백성들의 심령 안에 계신다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу судлаа те харин бүх ард түмэн сүнсэн дотор байна гэсэн үг. 히브리 단어 가운데라는 말은 여러 구절에 가운데라는 말이 나올 때는 그것은 영어로 어멍이라고 하는 그 사이에라는 의미가 아니고 그러니까 그 내부에 중앙에 속에라는 의미가 이 가운데라는 의미가 그런 의미인 거예요. За тэгэхээр Библийн одоо тэр илэрхийлэл орчуулгуудыг харах юм бол тэн дээр би та нарын дунд гэсэн үг нь тийм үү? Дунд гэсэн үгийг яг Библи англиар харах юм бол among гэдэг нь дунд гэсэн үг гэх тийм. Among гэдэг бичдэггүй харин in гэдэг нь дотор гэдэг нь бичдэг гэж.
그래서 그걸 정확히 표현한 구절이 요한복음 15장 4절인데요. За өөрөөр хэлбэл дотор гэдэг нь ямар утгатай вэ гэхээр тэрийг харахын тулд ойлгоё гэвэл Иохан 15 бүлгийг харж болно. 여기 내 안에 거하라, 나도 너희 안에 거하리라 라고 말씀했는데요. За энэ дээр юу вэ гэхлээр чинь миний дотор бай, би ч та нарын дотор байна гэж хэлсэн байна. 그러니까 이것은 마음 안에, 심령 안에 예수님께서 영으로 거하신다는 걸 말씀하는 거죠. За өөрөөр хэлбэл энэ болохоор чинь тэдний зүрхсэтгэл дотор сүнсээрээ өөрөө оршсноо гэсэн хэлж өгч. 성전을 건축하게 하신 것은 건물 안에 계시기 위해서 건축하신 것이 아니라 너희가 건물 안에 있는 것처럼 나는 너희 안에 있을 거라는 것을 알려주시는 거죠. За тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн ялгаа авахгүй те. Би та нарын дотор байдагчлан та нараас минь дотор байгаарэ гэж хэлсэн те. 우리 가운데 계신다라고 하는 구절 또 찾아보면은요. За тэгэхээр дунд нь байгаа гэдэг ийм агуулга дахиад хайж үзье гэвэл хаана авах вэ гэхээр 스바냐 3장 17절입니다. за Зефания 3-ын 17 дээр байгаа гэсэн. 이 구절은 누가 좀 За хэнийг 읽어주시죠. уншчихв? Зефания 3-ын 17. Сефania 3:17. За. Аа. Чиний бурхан эзэн аврагч дайчин та нарын дунд байна. Тэр та нарын дээр баярлан байсан. Тэр хайр дотроо чимээгүй байна. Та нарын дээр баярын ухаага хатаана. 아멘. Амен. 이 구절도 역시 하나님께서 우리 심령 안에 계신다라는 말씀이고요. За тэгээ энэ агуулгыг харах юм бол те эзэн юу гэсэн бэ? Эзэн өөрөө те биднэртээ сүнсээр оршин байна гэсэн. 하나님을 가장 소중하게 마음에 모신 자를 보실 때 하나님의 기쁨이 이렇게 크다는 것을 말씀하는 것이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар те эзний сүнсийг дотроо байлгах үед бид ч гэсэн мөн адилаар ингэж өсч хөгжих болно гэж хэлж өгч байгаа. 그래서 하나님이 영접된 사람, 하나님이 성전으로 삼으신 그 사람은 하나님이 그를 떠나지 아니하십니다. За өөрөөр хэлэх юм бол бурхныг биш те өөрийнхөө одоо ариун сүм болоод хүлээж авсан хүмүүс гэдэг тэгэхээр амьдрал дундаасаа ингээ орхигдохгүй гэдэг нь болохоор Иесуст ингээ лост болж орхигдохгүй гэсэн. 말씀을 가르치시고 잘못한 말씀으로 책망하셔서 말씀으로 인도하시는 거죠. Яг л тэднийг одоо эзний дотор одоо юу хас те зогсгүй байхаас хамгаалж байгаа гэсэн үг. 항상 말씀의 인도를 받는 자를 하나님께서 버리지 않으신다는 약속이 많은 구절에 기록되어 있습니다. Тэгээ үргэлж үгийн дагуу дуулууртай байдаг гэх нэг тийм бурхан эрэгтэй эмэгтэй гэхгүй бүгдийг хамгаалдаг гэсэн. 신명기 31장 6절에도 말씀 받은 백성들을 결코 떠나지 않으시겠다는 약속이 있고요. Тэгээд туйл 31-ийн 6 дээр ч гэсэн тийм агуул байж байгаа. Эзэн өөрийнхөө ард нь авахгүй гэсэн. 신약의 한 구절만 말하면 히브리서 18장 7절에도 너희를 떠나지 아니하고 버리지 아니하리라 말씀하셨어요. Тэгээ шинэ гэрэн дээрс хамт хэмлэлээ 10 히브리서 14장 гэж байна. 18장 7절이요. 18장 7절. 18장 юм. Еврей 18 7 дугаар ишлэг харах юм бол тэн дээр бичсэн байж байгаа. Тийм. 58분. 아홉 번째 큰 네? 지금 뭐 얘기하시는 거 아니지? 글쎄요. 깜빡 해보시나? Еврей хэлбэр бүлэг гэсэн бэ 18 гэсэн 18 бүлэг байхгүй гэсэн үг. Буруу сонсч. 선생님 히브리서 몇 장이라 하죠? 18장 7절이요. 18장 7절. 히브리서 18장이요? 예. 한번 찾아보시겠어요? 다른 리뷰도 이유를 알아낸다고 보니까 목사님 히브리서는 예. 13장 갈 때 있어서요. 아, 그런가요? 정확히. 자, 그럼 제가 보겠습니다. 제가 잘못 적었습니다. 죄송합니다. 13장
5절입니다. 13장 아, 5절. 이게 네. 네. 13-ийн 5. Монгол гэвэл чинь ер 18 бүлэг байдаг юм уу гэнэ? 13, Солонгос гэвэл 18 бүлэгтэй юм шүү. 13장 5절 한번 읽어보시죠. 그럼 네. 한번요. Еврей хэллээ 13-ийн 5-ыг харъя. Уншаарай гэнэ. байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байж амьдралд чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь тэр өөрөө би чамайг хизээж орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэж айлцсан. 아멘. 예, 예. 잘못된 구절을 알려주셔서 감사합니다. За тэгээд буруу ярьжсэн Библийг сайхан бүлэг нэмсэн явж байгааг ойлгуулсанд баярлалаа гэнэ. 예, 시간이 돼서 10분 쉬었다 하겠습니다. За хэдlэр 10 минут амарчаад орё. 아홉 번째 큰 제목입니다. За 이제 одоо 9 дахь том сэдвээр орж байна. 제가 아직 안 읽어드렸죠? 네? 아홉 번째 제목 아직 안 읽어드렸죠? 네. 예, 아홉 번째, 건축된 성전에 백향목을 입힘. За юу за 9 дахь сэдвээр орж ин тийм ээ. Болсон баригдаж дууссан сүмийг юугаар хушмотоор дахиад доторолсон гэсэн гадар хушмотоор бүрсэн гэсэн сэдв байна. 14절부터 20절까지입니다. За 14-өөс 20 дугаар эшлэл байна. 이 부분은 총 5개의 그 작은 제목으로 나눠지는데요. За энэ хичээл энэ агуулга болохоор чинь нийтдээ 5 жижиг сэдвүүрээс хуваагдаж байгаа. 첫 번째 작은 제목, За эхний жижиг сэдв нь болохоор 내부 전체를 백향목으로 입힘. за эхнийхэн сэдв болохоор чинь дотоод хэсгийг бүхэлд нь хушмодоор доторлсон гэсэн агуулга. 15절 상반절인데요. За хэдүүлээ гарах юм бол юуны тэ 15 эхний хэсгийг гарч ирчихэ. 15절 한 절 좀 읽어 주십시오. За 15-ын тэ эхний хэсгийг уншъя. За 15 эхнээс нь унших юм бол хүчлээ. Тэрээр өргөөний дотор ханыг хуш модон банзаар барьж байна. 아멘. 이미 앞서 성전 그 건축의 전체에 관한 그 설명과 또 대략적인 어떻게 건축되는지를 이미 말씀을 앞에서 하셨고요. За хэдүүлээ гарах юм бол нөгөө нэг эзний өргөг барьсан талаар ярьж байгаа тийм. 좀 더 세부적으로 그 내부에서 어떻게 그 단장되고 꾸며졌는지를 세부적인 설명들이 이제 앞으로 나오는 겁니다. За тэгээ одоо хэдүүлээ нэг өмнө хэсэгтэр нь болохоор чинь барай дууссан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо эндээс хол болохоор чинь нөгөө манайхан байшин дууссан одоо дотор тасалж химэлгээд тэгдэг шиг тийм. Дотор талд нь яг ийс ингээд орчих гэж байгаа гэсэн. тайлбарлаж наривчлаад орчих гэж байна. 특별히 성전 내부에 대한 설명들은 성도의 마음이 어떤 마음이 되어야 하는지를 설명하시는 부분들이죠. За ялангуяа тэр дотор одоо юуны дотоод байдал гэдэг чинь ялангуяа сүмийн дотоод хэсэг гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дотоод хэсэг гэдэг хэдүүлээ юутай авч үзэх вэ? Одоо итгэгч хүний дотоод хэсэг тийм энтэй авч үзье. 이미 백향목에 대해서는 앞에서 설명을 했습니다. За хэдүүлээ тэр юуны хушмодны талаар урд нь бас хэлчихсэн тийм ээ. 백향목이 상징하는 두 가지 의미 혹시 아시는 분이 있으면 말씀해 보시겠습니까? За манайхан хушмодны талаар одоо тэгээд бэлэгдсэн гэх юм уу юм хоёр утга байгаа. Тэрийг санаж байгаа хүн байвал хэлж өгөөрэй. Хушмод чинь юм зөөлөн тийм өнгөлгөөний мод шүү дээ. Үгүй нэ сүнслэг утга юм. Тий. Тэгэхээр яг энэ зөөлөн тэр хайр дотор байна гэсэн утга байна. Илтанан 그 사랑이라는 의미 있는 것 같다고.
사랑이요? 네, 아, 사랑. 예, 예. 사랑. 예, 예. 예. 네, 사랑이 맞는 말이긴 합니다. 음. За, нэг утгамд хайр зөвөн зөвөө. 근데 제가 설명한 그 언어 표현은 사랑이란 말로 표현하지 않고 깨끗함, 정결함이라고 설명을 표현했어요. Гэхдээ өнгөрөх жилээр болохоор хэдүүлээ энэ хоёр утгыг ярьж байхад юу ирсэн гэхээр нэгдүгээр нь болохоор чинь цэвэр тэгээ хоёр дахь нь ариун гэсэн юм хоёр утгыг ирсэн. 그 사랑은 어, 그 외부로 보여지는 그런 알 수 있게 나타내는 부분이 반드시 있는데요. Мгм. За тэгэхээр хайр гэдэг саран грандс нь маш 예, гүч. 사랑이라는 것은 예, Мгм. За тэгэхээр хэдүүлээ хайр гэдэг агуулгыг бодглохлоор хайр нь яадаг вэ? Цаана гадагшаа илэрхийлсэн тий одоо хүмүүст хүрсэн ийм агуулга байдаг. Хайр гэхэлэр 그것은 향기와 같은 그런 작용을 하는 거죠. шууд утгаараа нөгөө нэг одоо тэгж үзэх юм бол нэг одоо аялам үнэр шиг гэсэн үг тий. 사랑의 마음을 접하는 사람마다 마음의 평안함과 즐거움을 느끼는 거죠. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хүн анхлан үнэрийг үнэртгэлээр ингээд сэтгэл гоё тайвшраад ингээд шиг хүн хайрыг авахлаар яадаг вэ? Сэтгэл бас ингээд тий уучирч тайвширдаг. 성전 내부 전체를 백향목으로 입혔다는 것은 성도의 온 마음이 깨끗해야 된다는 것을 말씀하는 겁니다. За тэгэхээр бид нэр одоо юу гэж судалдаг гэхээр тэгвэл эзний өргөөг доторхыг бүгдийг хуш модоор доторлсон гэдэг нь ямар утга юм бэ? Тэгэхээр эзний өргөөг одоо итгэгч гэж хүлээж авлаа гэхэд итгэгч хүний дотор тал өргөж тийм хуш мод шиг цэвэрхэн тий бас ингээ ариун байх хэрэгтэй гэж хэлж. 전체가 백향목으로 되어 있다라는 것이 이게 의미가 있는 그런 부분입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бас нөгөө нэг бүх хэсгийг хошоор доторсон гэж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь болохоор тийм утга гэсэн. 깨끗함만 있고 세상에 더러운 것은 그 안에 있으면 안 된다라고 하는 그런 의미가 있는 거죠. Тэгээ бид нэр юу гэдэг те гадна талаас ч юм бүтлээ цэвэрхэн харагдаад байдаг. Дотор тал нь болохоор бүр юу гэдгийг дотор тал нь янз бүрийн хов ночор дүүрсэн ч юм уу янз бүрийн өндөр гарч ивэл юм болохгүй. 마태복음 5장 8절에 마음이 청결한 자, 깨끗한 자는 복이 있다고 그랬어요. Тэгээд Матай 5 дугаар бүлгийг харах юм тэн дээр үсэн бэ. Сэтгэл дотроо цэвэр ариун хүмүүс ерөөлтэй гэсэн. 하나님을 발견하고 하나님을 만나는 그런 복을 받는다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхныг тэ одоо тэр хүмүүс янгсан бэ? Бурхныг харна тэ бурхныг олж нээн гэсэн. 근데 그 청결함이라는 것이 전체적인 청결함이지 부분적인 청결함을 말하는 게 아닌 거예요. За гэхдээ энэ ариун гэдэг зүйл дээр юу ярьж байгаа юм бэ? Одоо энэ хэсэгчилсэн тийм зүйл биш. Нулихийдэ гэж ирж. 깨끗한 마음은 더 나은 믿음의 성장을 가져옵니다. За яадаг гэхээр тийм цэвэр зүрхсэтгэл нь яадаг вэ? Илүү тийм одоо тий илүү сайн өсөлтийг ингээ илэрхийлж авчирдаг. 디모데후서 2장 22절에는요. Хоёрдугаар Тимот 2-ын 22-ыг харах юм бол 깨끗한 마음으로 주님을 부르는 자는 언제나 의로움과 믿음과 사랑을 좀 나눠서 말할게요. 깨끗한 마음으로 주님을 부르는 자에게는 나타나는 결과가 있습니다. За тэн дээр харах юм бол тэ цэвэр зүрх сэтгэлээр тэ илэрхийлж байгаа хүнд одоо биш зүрх сэтгэл нь цэвэр байгаа хүнд яадаг гэхээр 의로움과 믿음과 사랑과 화평을 추구하게 된다는 거죠. за тийм хүнд яа гэсэн бэ юг амар тайван тэ амар тайван баяр хөөр болон эзнээс ирж байгаа тэр сайныг нь зөвшөөрнө гэсэн. 그러나 세상의 더러움을 가지고 있는 자는 지금 말씀한 것이 아닌 하나님에 관한 것이 아닌 더 더러운 것을 따라가게 돼 있는 거예요. харин
сэтгэл цэвэр биш байгаад ирэхлээр яадаг гэхээр энэ одоо хэлж байгаа шиг те зөвхт байдал, итгэл, амар тайван гэдэг зүйлсүүд нь миний сэтгэлээс хол байдаг гэсэн үг. 옳고 그름을 스스로 판단하는 마음은 그 양심이라고 하는 올바른 마음이라고 하는 양심이라는 마음이 옳고 그름을 판단하는 마음인데요. За энэ дээр харах юм бол одоо нөгөө нэг бид нэр өөрийнхөө байдлыг хэлж болно гэсэн үг тийм байгаа. Би ямар байна вэ гэдгээсээ шалтгаалаад миний надад мэдрэгдэж байгаа мэдрэмж ямар байгаас шалтгаалаад би өөрийнхөө доторхыг цэвэр байна уу, цэвэр биш байна уу гэдэг бас хэдлээ дүгнэх боломж байна. 그 양심이 깨끗한 양심이 있고 더러운 양심이 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгээ миний дээр хүний доторх мөс чанар нь тэгээ цэвэр байдаг ахна цэвэр бос байдаг ахна. 깨끗한 양심은 하나님의 말씀에 의해서 항상 올바른 것만 분별하고 선택하는 양심이 깨끗한 양심이죠. Тэгээ харах юм бол тэгээ энэ юуны эзэнтэй холбоотой мөс чанарууд яадаг гэсэн үргэлж зөв бас цэвэр байдаг гэсэн. 디모데전서 3장 9절에는요. За 1-р Тимот 3-ын 9-ийг харах юм бол энэ дээр байгаа гэхээр 깨끗한 양심을 가지는 것이 하나님의 일꾼, 하나님의 일을 하는 일꾼의 가져야 할 조건입니다. за энэ дээр харах юм бол тэ цэвэр мөс чанар тэ цэвэр мөс чанартай хүн бол яах ёстой юм бэ? Хэрвээ чи өөрийгөө бурхны эзний хүн гэж байгаа бол мөс чанар чинь цэвэр байх ёстой гэсэн. 또 같은 디모데후서 이제 이번에 디모데후서 2장 음. 20절에 보면은요. За бас хэлэлтэй 2-р Тимот 2-ын 20-ыг харах юм бол 20절에서 21절까지 보면은요. 20-с 2-ын 20-с 21-ийг харах юм бол 거기 한 집에 큰 집에 많은 그릇들이 있다고 그랬습니다. за энэ дээр харах юм бол юу гэсэн бэ? Том байшин дотор олон ингээд одоо сав суулга байдгаа гэж хэлсэн. 재료가 비싼 그릇도 있고 재료가 그렇게 비싸지 않은 그릇도 있다고 그랬어요. Тэгээд тэр сав суулгуудыг хэтлээ харах юм бол үнэтэйч байгаа, үн төлөхгүйч байгаа гэж. 근데 그 가운데 쓰임 받는 그릇은 비싼 그릇이 아니라 깨끗한 그릇이라야 쓰임 받을 수 있다고 그랬어요. Тэгээд тэн дээр өгсөн бэ? Гэтэ тэр ерөөсө хамаах. Хэрэглэгддэг одоо сав суулга нь ямар сав суулга юм бэ гэсэн чинь цэвэрхэн сав суулгал хэрэглэгдэнэ гэсэн. 그래서 자기를 깨끗하게 하면 다시 말해 자기의 마음을 깨끗하게 하면 하나님께서 귀히 쓰시는 일꾼이 된다는 거죠. Тэгэхээр яг бид нар ч гэсэндээ би бурханд хэрэглэгдмээр байна гэх юм бол окей цэвэрхэн л бай тэгвэл хэрэглэгдэнэ гэсэн. 우리가 하나님께 쓰임 받는 조건은 지식의 많음만이 아닙니다. Тэгэхээр бид нар бурхан хэрэглэгдэнэ гэхээр хүн тийм бүтэн одоо юу гэдгийг одоо нөгөө нэг юу бүр тийм мэдлэгтэй байж хэрэглэгдэнэ гэсэн үг юусоо биш үү? 자기 개인의 어떤 능력이 있다고 그래서 그것만으로 쓰임 받는 게 아니에요. Тэгээ хүн юу гэдэг би өөр гэсэн бодолтой байна гэдэг ч юм уу те. Тэрнгээрээ би бол ухаанаараа хэрэглэгдэнэ гэсэн юм бол бас хэцүү. 아무리 좋은 조건을 갖고 있다 할지라도 마음이 깨끗하지 못하면 하나님이 사용하지 않으셔요. Тэгэхээр бид нэр ихчнээ мэдлэгтэй байж болно, чадвартай байж болно. Дотоод байдал маань цэвэр биш байх юм бол яах юм бэ? Тэ? Хэрэглэгдэх чадахгүй шүү дээ. 깨끗함이라는 것은 하나님이 주신 것만 갖고 있는 게 깨끗인데요. Аха, цэвэр байдал гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр зөвхөн бурхнаас өгөгдөж байгаа зүйлийг хэлж байгаа гэсэн үг. 하나님과 뜻과 마음이 일치된 자는 하나님께서 그를 통해서 많은 일을 나타내실 수가 있고요. гэдэг чинь өгöd гэсэн үг. За тэгэнгүүт хүн өөрийнхөө нөгөө нэг одоо байгаа байдлаасаа харахтаа тий өөрийнхөө байдал руу биш нэг бурхан руу ингэж явах гэдэг. 깨끗하지 못하면 하나님께서 쓰고 싶으셔도 그를 쓸 수가 없는 거예요. За тэгэнгүүт эсвэргээрээ бурхан өөрөө чинь хэрэглэх гээд байгаа гэдэг. Би дотроо бохор байгаад байвал цэвэр бус байгаад байвал яах юм бэ? хэрэглэгдэх боломжгүй байгаад юм гэсэн. 모세가 하나님께 쓰임 받은 조건이 무엇입니까?
Яг л Мосе бурхнаас одоо Мосе бурханд хэрэглэгдсэн түүний одоо нэг шалгуур нь юу байсан мэдв. 어떤 누가 대답할? 어떤 사람은 Даруй. 애굽에서 Даруй. 겸손 Даруй. 했다고 합니다. 예? Хамгийн дуруу хүн гэсэн. 겸손했다고 합니다. 모세가. 겸손했다. 예, 겸손했다. 또 누가 대답할 분 계실까요? 자, 강바탈, дахиад ярих хүн байна уу? 우리 강바타르님 뭐 얘기하려고 그랬던 것 같은데. Барууд дуулууртай Бурхны үгийг дуулууртай дагж ирсэн. Мгм. 그 모세가 너무 뭐랄까요? 순종을 많이 했다고 합니다. 순종, 예, 예, 예. 네. 어떤 사람은 애굽에서 공부를 많이 해서 쓰임받았다는 말도 하는 경우가 있는데요. 자, тэгэхээр 그러기 때문에 일단은 모세가 하나님의 쓰임을 많이 받은 이유를 우리 생각을 하자면 네, 그렇죠. 그걸 가지고 어떤 사람은 애굽에서 왕실에서 공부를 많이 했기 때문에 쓰임 받았다. 그렇게도 생각하는 생각이 있겠죠. хүмүүс гэдэг юу гэж боддог гэхээр угаасаа тэр өөрөө урд нь нөгөө нэг Египтэд байсан, Египтэд хэл мэдчихсэн гэдэг ч юм уу. Эсвэл тэгдэг те тэрэн шиг өөрсдийнхөө амьдралыг чинь тэггээд те гадаадад төгсөөд ирсэн юм чинь илүү ингээд нэг чухал бахаа гэдэг ч юм ингэж ярьдаг. 그건 절대로 틀린 생각입니다. Гэтэ хүмүүсийн хувьд болохоор юу одоо юу гэдгийг зөвхөн гадна төхөөрөм байдлаас нь харах гэдэг нь бас буруу байх. 하나님은 인간의 지식이나 인간의 능력에 의존하지 않으셔요. Тэгэхээр бурхан яадаг вэ? Хүний одоо нөгөө нэг мэдлэг болон одоо хүний туршлага гэдэг зүйлийг хардаггүй. 오히려 모든 힘이 다 빠지고 모든 능력이 다 사라졌을 때 그때 하나님이 모세를 부르신 거예요. Мэдээж хэрэг бүх нэг хүч чадлууд нь бүх одоо нэг чадварууд нь одоо юу яах вэ? Алга болох үед тэр үед яадаг хэрэг хүн одоо өөрийгөө хэрэггүй болсон гэж боддог ч гэсэндээ тэр үед бурхан ажилдаг гэсэн. 여러분들이 말한 것도 맞지만 가장 중요한 쓰임받은 조건이 뭔지 말하겠는데요. Тэгээ хүмүүс одоо юу гэдэг та нар сая асуусан асуултанд ингээс хөөхө хариулсан дор бүрнэ те. Тэгэхээр тэрэн шиг одоо хариулж байгаачлан тэгвэл яг хамгийн нөгөө нэг юу яаж исэн хамгийн нөгөө тэг хэрэглэгдсэн чухал зүйл нь яг ингээ оновчтойгоор хариулыг бол юу яах вэ? 바로 깨끗한 마음이죠. Тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр цэвэр зүрх сэтгэлээс. 하나님의 뜻만 생각하는 마음이었고요. Тэгээ тэр Мосед юу байсан гэхээр зөвхөн одоо Бурхны талыг бодсон ийм бодол байсан гэсэн. 오직 말씀대로만 행한 그 조건이 쓰임받은 조건입니다. Тэгээ тэр ясвал зөвхөн үгийн дагуу л үйлдэх гэсэн ийм одоо хандлага байсан учраас тэр ингээд юу лээ хэрэглэгдсэн гэж үзэж. 또 백향목에선 향기가 난다고 그랬습니다. За тэгээ бас юу гэсэн бэ? Тэнд чинь нэг хушмод гэх юм бол хушмодноос бас анхлан үнэр гардаг гэсэн тийм ээ. 이 향기는 하나님께 대한 향기가 있고 사람에 대한 향기가 있어요. Тэгээ ерөнхийдөө бол ийм анхлан үнэрийг хэлээ бодож үзэх юм бол хүнээс гарч байгаа үнэр гэж байдаг. Тэгээ одоо хүний үнэр гэж байдаг, бүхний үнэр гэж бас байдаг. 출애굽기 29장 18절에 보면은요. Хэдүүлээ юг харах юм бол те юу лээ? 출애굽기 28장 18절이요? 29장 18절이요. 29장 18절. Гэтэл 29-ийн 18-ыг харуул тэн дээр юу байгаа гэхээр 거기에 하나님 앞에 양을 그 단에 드릴 때 그것이 향기로운 냄새로 올려진다고 그랬어요. За тэн дээр харах юм бол те Бурхны өмнө гэрээ байгуулах үед яадаг гэсэн тэндээс анхлан үнэр гардаг гэж байна. 그 냄새라는 것은 사람이 맡는 그런 냄새하고는 다릅니다. Тэгэхээр тэр үнэр гэж ярьж байгаа тэр зүйл нь болохоор чинь хүний одоо үнэртдэг хүнээс гардаг тэр үнэраас шал өөр зүйлийг ярьж байгаа гэсэн. 그저 재물 태우는 냄새 말고는 다른 냄새가 없었겠죠. Тэгээ хүмүүс болохоор яадаг лээ ямар нэгэн зүйлийг шатаах үед гарч байгаа үнэрийг болохоор чинь тэрийг бол анхлан үнэр гэж ярьдаг тийм ээ. 하나님이 맡으시는 향기는 바로 영의 전달인데요. За тэгэхээр яг тийм одоо үнэрийн талаар гэх юм бол энэ дээр бас одоо яриг байгаа гэсэн үг. 재물 드리는 자가 가지는 합당한 마음이
하나님이 맡으시는 향기입니다. Тэгэхээр яг тэр нүг одоо эрдэнэт бурхны үнэр гэж тустай байгаад тэр үнэрний дагалдаар бид нэг одоо зөв ойлголт гэх юм уу тийм зүйлтэй болох хэрэгтэй. 하나님의 말씀에 복종하는 마음, 자기를 헌신하는 마음이 하나님이 맡으시는 향기로운 냄새입니다. Тэр хүн яадаг гэхээр надад өгөгдсөн тусгай ийм одоо зориг гэж байгаа. Тэр зорилгоо дагуу би ингэ цэвэр мэс чанартай явах үед ингээ тэг гардаг тэр үнэрийг болохоор чинь те энэ бол өөр үнэр байгаа. 향기라는 말 자체가 영이라는 의미가 그 단어 안에 담겨 있습니다. За тэгэхээр бид нар одоо нөгөө нэг энэ дээр анхлан үнэр гэдэг агуулга байгаа даа тий. Энэ дээр хэдүүлээ маш сайн нөгөө нэг одоо анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. 그 물질이 어떤 물질인지가 냄새로 그 물질이 그 어떻다는 것을 알려주지 않습니까? Тэгээ бидний мэддгээр бол ингээ үнэр гарч явах юм бол тэр үнрээр дамжуулаад энэ яг нөгөө юуны үнэр вэ гэдгийг мэддэг. Тэгээ ямар одоо эд зүйлээс гарч байгаа үнэр вэ гэдгийг бид нар мэддэг. 사람이 갖고 있는 마음이 어떻다는 것을 다른 사람에게 그것이 전달되는 거예요. Өөрөөр хэлбэл яг тэрэн шиг хүний тэр хандлага, хүний байдлаас нь бас ингээд нөгөө хүний үнэр гэж гардаг. Хандлагаас нь. 그래서 사람에게 전달되는 향기도 있는데요. Тэгэхээр эндээс харах юм бол хүнээс гардаг, хүний тэр одоо хүс чанараас гардаг үнэр гэж байхаас гадна 고린도후서 2장 15절에서 16절 적으시고요. 2-р Коринтуусо 2장 12장 2장 15절에서 16절이요. 그냥 2장인가요, 목사님? 예, 그냥 2장. 예. 고린도후서 2장 15절에서 16절. 예. 네. 2-р Коринт 2-ын 15-аас 16 бичиж тэмдэглээд аваарай. 이 구절 누가 또 읽어 주십시오. 2장 15절. За энэ хэнийг нь уншия хэдүүлээ. 2-р Коринт 2-ын 15-аас 16 уншия. За учир нь аврагдаж буй болон мөхөж буйчуудын дунд бид Бурханд зориулсан Христийн анхлын үнэр юм. Нэгэнд нь амнаас нь 8 дахь үнэр, нөгөөд нь үхэл дэх үнэр аваа. Хэн эдгээрт чадвартай вэ? 아멘. 아멘. 하나님께서 원하시는 믿음이 어떻다는 것을 사람들에게 보여주는 사람이 바로 그리스도의 향기를 나타낸 사람이에요. Тэгээ хүн яадаг гэхээр Бурхны хайрыг ингээ үнэртүүлээд ирэхлээр өөрийн мэдлгүй тэндээс яг зөвхөн үнэр хангалдаг. 그것을 믿음으로 받아들인 그 동의하는 자에게는 생명 얻는 그런 은혜가 주어지고요. Тэгээ түүнийг нь одоо тэр үнэрийг хүлээж авч байгаа хүмүүс тэгээ түүнийг бас эргээр буюу зөвөр хүлээж авахд яадаг вэ? Тэр амьд гэсэндээ дамжигдах ингээд ерөөлтэй байдаг. 그 그리스도의 향기를 악취로 여기는 자는, 싫어하는 자는 자기가 사망으로 가는 길로 그 들어서는 자이죠. Харин тэр үнэр дээр яадаг гэхэлэр чинь тий түүнийг хүлээж авахдаа тий одоо буруугаар гэх юм уу буруу сэтлэр хүлээж авч байгаа нэг яадаг вэ? Буцаага тэр үнэрээс буюу тэр үнэрийн цаанд байгаа Христийн тэр амнаас татгалзах юм яригдчихэдэг. 그러나 거의 모든 많은 다수의 사람들은 그리스도의 인격을 나타내는 자를 볼 때 거기에 대해서 좋게 평가하고 또 존경하게 됩니다. Тийм учраас бид нар яадаг вэ? Тэр үнэрээр одоо үнэрээр дамжуулаад бидний дүгнэлтүүд явагдчихэдэг гэсэн. Зөв ба буруу, сайн ба хэцүү гэх мэтчлэн. 전도는 말로만 하는 것이 아니라 인격을 사람들에게 보여줌으로 향기를 나타내므로 인도할 수 있는 그 전도에 바른 방법이 바로 그것입니다. Нэг үгээр бас бид нэр харах юм бол те нэг тийм юу хүн сайн мэдээ те эзний сайн мэдээ гэдэг зүйлүүд зөвхөн одоо нөгөө үгээр хэлэгддэг зүйл юусоо биш ээ. Энэ бол бас юутай байдаг вэ? Бидний тэр мэс чанараас өөрөө ч мэдхгүй гарч байгаа тэр үннэрээр бас илэрхийлэгддэг. 두 번째 작은 제목이요. За хэдүүлээ хоёр дахь одоо жижиг сэдв рүү оръё. 바닥을 잣나무로 함.
За хоёр дахь сэдв болохоор чинь за шалан дээр яригдж байгаа гэсэн. Шалыг чангнам уу юу? 잣나무, 잣나무. Чангнам уу? За 잣나무란 나무는 이제 네. 간단히 말하면, 어, 그, 구절이 몇 절인가 목사님? 이게 지금 15절 하반절이요. 음. 15절 하반절 15절 다시 한번 읽어주세요. 그러면 15절 이제 잣나무가 어떤 단어인지 한번 보실 겸. 네네네 봤어요 저. 보셨죠? 예. 장나무구나. 예. 잣나무. 예. За хоёр дахь жижиг сэдв болохоор чинь шалыг майлс модоор бүрснэ гэсэн юм. 이걸 마일 15-ын сүүлсэх дээр байгаа юм. 이 단어를 가지고 여러 나무를 말할 수 있는데요. 네. 이 나무의 정확한 특징은 이 파란색, 푸른색, 녹색을 항상 계속 지켜나가는 것이 그 잣나무의 특징입니다. Энэ майлс мод гэдэг нь болохоор үргэлж юм ногооноороо байдаг гэдэг тэгнэ. Тим мод гэдэг ч ах юм. Тэгээ тэр энэ модны одоо онцлог нь гэх юм бол тийм гинэ. Хувирдаггүй үргэлж тэрнгээрээ байж байгаа мод. 그러니까 앞에서 말한 유지함, 지킴, 또 견고함 다 그 의미가 이렇게 연결되는 의미죠. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол эдгээс харах юм бол тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө нэг эзний сахин хамгаалалт тий тууштай байдал гэх мэт зүйлүүдтэй яг нэг утга гэж ойлгож болно хэдүүлээ. Утга ижил. 그 믿음의 기초가 가다가 변질되지 않고 그것을 계속 지켜가며 유지해가는 그 모습을 말하는 겁니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэг талаараа итгэл тийм ээ. Тэгэхээр итгэлийг бид нэр өөрчлөхдөггүйгээр тэр чигээр ингээд сахих хэрэгтэй гэж хэлж байна. 그러니까 아무리 백향목과 같은 정결함과 향기가 있다 할지라도 그것이 유지가 안 되면 나중에는 무효가 되는 거죠. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол бид нар нөгөө нэг одоо хушмод гэж ярьсан тийм ээ. Цэвэр бас одоо юу гэдэг те ариун гэсэн ийм байдлууд ингэ ярьсан. Гэтэл тэгвэл эдгээр зүйлсүүдээ бид нар нөгөө нэг удаа тийм байж болно. Маргааш дахиад өөрчлөлтөд ээж болохгүй учраас тэрнийг яах ёстой вэ? Мөнхөд тэр чигээр ингэ бид нар хадгалах гэж хичээх ёстой гэсэн үг. тэрнийг одоо мэдчихэж гэсэн үг. 그래서 우리가 지금 보는 본문에도 백향목과 잣나무는 이렇게 서로 짝을 이루고 이렇게 그 기록되고 있습니다. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр харах юм бол яаж вэ? Тэр нэг хуш мод болон тэр майлс мод гэдэг нь хоорондоо холбоотой байгааг харж байна. 아가서 1장 17절에도 아가서 1장 17절 읽어 주시고요. За нэг нь болохоор юу Соломоны дуун 1:17 уншиж хүн. Агаас 1장 17절. За 1:17. Өргөө дээвэр маань хушин модон адар таазан агар модон. 아멘. 아가는 말씀 뭐 хоёр ижилхэн баг та. 예. 우리 성도의 마음이 항상 어떠함을 여기서도 똑같이 증거하고 있는 거죠. За энэ дээр харах юм бол бид нарыг одоо тэр нэг итгэгчийн сэтгэл зүрх ямар байх вэ гэдэг тал дээр хэлж өгч байгаа гэсэн үг тийм ээ. 특별히 푸른색은 하나님의 생명을 의미합니다. Ялангуяа энэ ногоон өнгө болохоор яадаг бурхны тийм амь гэсэн агуулгыг бас илэрхийлдэг. 우리 인간에게 있지 않는 하나님께만 있는 생명력인 거예요. Тэгээд бид нэр нэг хүнд байхгүй тэр зөвхөн бурханд байдаг тэр амийн хүч гэсэн үг. 하나님의 생명은 유효기간이 없습니다. Тэр бурхны амь яадаг вүлээ? Юу байхгүй те? Нөгөө хугацаа гэж байхгүй. 영원으로부터 영원까지 이어지는 생명이고요. өөрөөр хэлэх юм бол мөнхөөс мөнхөд байдаг те? 우리가 그 생명을 받는다면 태어나는 시점은 있을지언정 우리의 끝은 없는 영원한 영생의 생명이 우리에게 주어지는 겁니다. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ? Бид нар бурхны тэр одоо эзний хүчийг харахад яах вэ? Эзнээс итгэлийг авах үед тэр мөнхөд арилахгүй тэр хайрын үргэлжлэл нь бид нар дээр ирдэг гэсэн үг.
호세아 14장 8절 보시면은요. Тэгэхээр Хусая 14-ийн 8-ыг харах юм бол 하나님께서 자기를 가리켜서 푸른 잣나무라고 말씀하고 계셔요. тэгээ бурхан өөрийгөө яасан би одоо бас адилхан мөнхөд ногоон майлс бодож хэлсэн ба өөрийгөө. 하나님께로부터 생명을 받아야 우리가 푸르름을 유지할 수가 있고 Тэгэхээр бид нэр тийм учраас энэ бурхантай хамт байж яах юм бэ? Бид нэр тэр нэг хүрэн тэг мөнхөд байх мөнхийн гэсэн энэ тодтолыг авч чадна. 생명 있는 자가 맺힐 수 있는 나타낼 수 있는 열매를 맺힐 수가 있다라는 거죠. Тэгэхээр бид нэр те энэ дээр юу гэх амьтай нэг нь эзний дотор яах ёстой вэ? Тэрийг одоо хүлээж авах боломжтой гэсэн те. 포도나무 가지가 나무에 붙어 있어야 열매를 맺힌다는 의미와 똑같은 의미입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэрийг бас хэдлэн харах юм бол юу байгаа вэ? Юуны амин биш фото нам уу усан усмын мод гэж байдаг те. Тэгээ тэрэндээ бас ялгаа авахгүй гэсэн үг. 항상 푸르른 나무를 Нэ. Тэгээ усан усмын модтай нөгөө нэг мөчөр холбогдчихж үргэлж үрчимсээ гаргадаг гэсэн те. Тэрэндээ яг ижилхэн гэсэн үг. 항상 푸른 나무를 가리켜서 잎사귀가 잎이 겨울이 돼도 푸르름을 유지하는 나무가 산에 있는데요. 그걸 가리켜서 항상 푸른 나무, 이렇게 한국말로 상록수라는 말이 있는데 항상 푸른 나무라고 그런 나무들을 다 가리켜서 통칭해서 그렇게 말을 합니다. Тэгээд юу нэг солонгосоор яадаг тэр мөнхөд ногоон гэсэн ийм агуулгатай. Мөнхөд ногоон одоо мод гэсэн ийм агуулга байдаг. 그러니까 우리에게 성도에 있어서 하나님께서 주신 것들은 항상 있어야 할 것들입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бидний хувьд яадаг гэхэлэр чинь юу бидний хувьд болохоор чи үргэлж яг мөнхөд байх хэрэгтэй тий эзнээс биднэрт өгөгдсөн тийм зүйл байх хэрэгтэй гэсэн. 고린도전서 13장 13절 보시면은요. Коринт 1-р Коринт 13:13-ыг харах юм бол тэн дээр юу юм гэхээр 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 өөрөөр хэлэх чинь харах юм бол итгэл тэгээ бас найдвар хайр гурав нь үргэлж байна гэсэн. 그 중에 제일은 사랑이라. Тэгэн гутаа тэр дундаас хамгийн тий хамгийн нь одоо хайр юм аа гэсэн баг. 그래서 이 세 가지는 우리의 평생에 잃어버리지 않고 계속 지켜가야 할 것이라고 말씀을 하고 계시고요. Аха. Тэгвэл тэрийг яах вэ гэхээр бид нэр үргэлж нэг юу яах болно. 그 중에 사랑은 천국에서 우리가 영원히 갖고 있을 것이 사랑이라고 말씀하는 것이죠. За энэ дээр юу гэсэн бэ? Тэр дундаас бид нэр тэгвэл үргэлж мөнхөд байх ёстой. Тэр зүйл нь юу гэсэн бэ? Хайр гэсэн тийм ээ. 그러면 이 믿음, 소망, 사랑을 항상 갖고 있는 방법이 무엇일까요? Тэгвэл бидний хувьд хэдүүлээ итгэл, тэгээ бас найдвар, тэгээд энэ хайр гэсэн энэ гурван юм ирж байгаа. Энэ гурыг тэгвэл үргэлж бид нэр үргэлж авахыг бол яах ёстой вэ? 갈라디아서 2장 5절에 Галаад номны 2-ын 5 дээр харах юм бол 복음의 진리를 우리 가운데 우리 안에서 항상 있게 하는 것이 세 가지를 항상 있게 하는 방법입니다. өөрөөр хэлэх юм бол тэн дээр юу байгаа гэхэлэр чинь сайн мэдээний те үнэнийг бид нэр үргэлж нэг юу яах ёстой гэсэн. Мартахгүй байх ёстой гэсэн. 세 번째 작은 제목이요. За хэвлээ одоо 3 дахь жижиг сэдвүүрийг орох гэж байна. 백향목 판자로 막아 지성소를 만듦. За 백향목 상자로 байгаа. 그 판자라고 해서 넓은 나무 있죠? 넓은 판자나무. 네. 넓은 백향목 판자로 막아서 지성소를 만듦이죠. За тэгэнгүүт одоо дараад нь хэллээ жижиг 3 дугаар сэдв шүү дээ тийм ээ. Жижиг 3 дахь сэдв дээр нь юу байна гэхээр банзаар юу биш хуш модон банзаар ариун газар болон ариунаас ариун газрыг тусгаарласан гэсэн агуулга байна.
그러니까 넓은 나무판, 백향목 나무판으로 벽을 만든다는 것이고요. За өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө нэг тэр өргөн банзаар те дахиад одоо шинэ хан хийх гэж гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. 그 벽을 중심으로 지성소와 성소가 이렇게 나눠지게 되는 것입니다. Тэгээ тэр одоо юу банзаар юу тусгаарлагдаж байна гэхэлэр чинь ариун газар болон ариунаас ариун газрууд нь тусгаарлагдаж байна. 16절 한 절입니다. За хэдүүлээ 16 дугаар ишлэлийг харъя. 16 дугаар ишлэл дээр байгаа. 16절 한 절만 읽어주십시오. За 16 дугаар ишлэлийг уншийе. 16 дээр тэрээр өргөөний ар буюу хойморт дотоод ариун танхим буюу ариунаас ариун газар болгон 20 тохой хэсэг газрыг хуш модон банзаар шалнаас тааз хүртэл барьж босговоо гэсэн. Амен. 아멘. 백향목 나무 널판이 성소와 지성소를 나누는 가로막는 그 벽과 같은 건데요. За тэгэхээр тэр болохоор ч нэг юм одоо юунаас шалнаас тааз хүртэл босгосон гэж байна. Тэний талаар одоо хан шиг гэсэн үг байна тийм удаас. 솔로몬 성전 이전에 성막으로 그 제사를 드릴 때는 성막으로 있을 때는 성전이 아닌 성막으로 있을 때는 이 나무 널판이 아닌 다른 걸로 막혀 있었습니다. За дээр урд нь нөгөө нэг одоо юун дээр цөлд эзний асрыг барьж байхад бол юм модоор ерөөсөй бариагүй тийм ээ. 천으로 만들어진 휘장이 성소와 지성소로 나누는 그 벽이 되었죠. За тэрэн дээр юу байсан гэхэлэр чинь зүгээр нөгөө нэг одоо ийм юугаар асар учраас те биднийхээр бол ийм дааван зүйлсүүдээр хийжсэн байгаа те. 그러면은 이 성소와 지성소를 나누는 이 휘장과 판자가 이게 어떤 뜻이 있는지가 이게 이제 우리가 알아야 할 것인데요. Тэгэхээр бид нар тэгвэл одоо эхний ээлжийн тэгвэл энэ ариун газар гэж яриад байгаа. Бас ариунаас ариун газар гэж яриад байгаа. Тэр агуулгуудыг яг ямар утгатайг нь бас бодолцгоё. 마태복음 27장에 예수님의 십자가에 돌아가실 때의 일이 기록되어 있습니다. За Мат태복음 17절에 좀 목사님. 27장 51절이에요. Матай 27-гийн 51 дээр харах юм бол эзэн загалмай дээр цовдлогдсон талаар хагуулга гарч байгаа. 거기에 예수님 돌아가실 그때에 운명하실 그때 죽으실 그때에 성소에 가로막혀 있는 휘장이 위에서부터 아래로 이렇게 찢어져 가지고 그 둘이 됐다고 그랬어요. Тухайд яасан гэхээр эзэн загалмай дээр цовдлогдох үед яасан гэхээр тэр сүмд байсан ариун газар болон ариунаас ариун газруудыг тусгаарлаж исэн ариунаас ариун газруудыг тусгаарлаж исэн хөшиг те дээрээсээ доош нь урагдсан гэсэн те. 왜 예수님이 죽으실 때 휘장이 이렇게 찢어졌을까요? За тэгвэл эзэн Есүс нусрахад яагаад тэр урагдсан болов? 그것은 예수님의 죽으심이 우리로 하여금 하나님께 당당히 나갈 수 있는 예수님의 예수께서 길을 열어놓으셨다라는 의미가 있는 거죠. Тэгээ энэ юу асуудалтай гэхэлэр чинь тэр хөшиг нь доороосоо биш дээрээсээ хуваагдсан гэсэн тий. Энэ хуваагдсан хуваагдал нь юуг харуулж байгаа вэ? Эзэн Есүс биднийг эзэн бурхантай эзэн бурханаас тусгаарлаж исэн тэр тусгаарлалтыг хуваасан гэсэн үг тий. Нураасан гэсэн үг байсан. 그러니까 히브리서 10장 20절 말씀에 히브리서 10장 20절 말씀 보시면은요. Еврей 10-ын 20 дугаар эшлэлийг харах юм бол юу вэ гэхээр тэн дээр 거기에 휘장에 대한 그 뜻을 정확히 설명해 놓으셨습니다. Еврей 10-ын 20 дугаар эшлэл. Хибрээс 10장 2절 20절 말씀이죠. 예, 10장 20절이요. Еврей 10-ын Еврей 10-ын 20 дугаар эшлэл. 한번 읽어 주십시오. 10장 20절 읽어 주십시오. Хайхын уншиж өгөөрэй. За 10-ын 20. Өөрийн махан бий болох өшгөөр дамжуулан түүний нээсэн шин амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл байгаа тул. Амен.
이 휘장이 곧 예수님의 육체라고 이렇게 정확히 우리에게 설명하고 계십니다. За энэ дээр харах юм бол тэр хөшгийг юу гэсэн бэ? Христийн бие гэдэг энэ дээр тодорхойлсон байна тий. 그러면 백향목이 그 널판 가로막는 벽이 백향목이라고 하면은 바로 예수님이 어떠한 분이라는 걸 알려주는 건데요. За өөрөөр хэлэх юм бол тэн дээр харах юм бол тий тэр хушмод гэдгийг тэгвэл хэдүүлээ дахиад бодож үзье. Эзэн Есүстэй энэ яаж холбогдож байна вэ? 육체를 가지고 살아가셨던 예수님의 삶의 모습이 백향목과 같았다는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол махбодоор энэ дэлхий дээр ирсэн ч гэсэндээ тий өөрийнхөө эзний одоо үйлсийн дагуу дуулууртай байсан энэ Христийн бие өөрөө юу вэ гэхээр чинь өөрөө одоо тэр тухайн хуучин гэрээний хувьд харах юм бол хушмодтой ижилхэн байсан гэсэн үг. 네, 그래서 첫째는 성결하시고 거룩하시고 그리고 첫째는 성결하시고 거룩하신 그 삶이 예수님의 삶의 모습이고요. За тэгэхээр л эндээс харах юм бол тий ариун тий одоо бас одоо цэвэр энэ амьдралын хэв маягийг хэн харуулсан бэ? Эзэн өөрөө харуулсан. Хушмод гэдэг утгаараа. 그런 생활 가운데서 하나님의 사랑의 마음을 향기로 알리고 보여주신 그 생활이 예수님의 생활이었습니다. За тэгэнгүүтээ бас яаж юм бэ? Тэр тий ариун бас энэ цэвэр энэ амьдралын хэв маягаараа эзэн өөрийгөө бас биднэрт илэрхийлсэн гэсэн үг. 그래서 존귀와 권위가 예수님의 삶 가운데 이렇게 나타났던 보여졌던 겁니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэндээс бид нар юуг харж болох вэ? Юуны тий эзний одоо нөгөө нэг итгэл найдвар за тэгээд хүндлэл тэгээд түүний бас нэг үлгэрлэлийг бид нэр харж болно. 그러면은 아까 성결함 깨끗함이 무엇인지 다 설명 들으셨는데 기억이 혹시 나십니까? За тэгвэл манайхан сая урд нь хэлээ ярьж байгаа тундаа тий за тэр ариун болон цэвэр гэсэн агуулгын талаар хэлээ болсон гэж жоохон дурдсан тийм ээ. Тэгвэл тэр агуулга гэж ямар агуулгыг хэлж байгаа бодож байна? 누가 한번 말씀해 보시면은요. Та нар дундаас хэлээд өгөх юм байна уу? Христийн мэс чанарыг харуулсан. 이게 바로 예수님의 그 특성을 보여주셨다고. 네, 아까 설명한 그 깨끗하다는 것이 어떤 의미인지 지금 그거 말하는 거예요. 아까 설명한 сая хэлээд тайлбарсан цэвэр гэдэг утга нь ямар утга байсан блэ? Ямар агуулгыг хэлж илээ цэвэр гэж? 들은 지 시간이 얼마 안 지났기 때문에 기억 못할 수가 있습니다. За яг хэдүүлээ сураад удааг байгаа юм чинь магадгүй санахгүй байж болно. 하나님의 뜻만 생각하고 하나님의 말씀만 마음에 담아두는 것이 깨끗이라고 그랬습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар хэлсэн те Бурхны хүслийг Бурхны одоо тэр нэг төлөвлөгөө тааллыг дотроо агуулад те түүний дагуу үйлдэж байгаа энэ байдлыг бас нэг талаараа цэвэр гэж хэлж байгаа. 방주에서 나온 까마귀와 비둘기 중에서 어떤 새가 정결한 새입니까? Нөгөө нэг Ноагийн авдраас ингээ хоёр юу шуу гарсан те нэг нь хэрэг байсан нөгөөт нь болохоор тагтаа байсан. 비둘기가 정결한 새죠. Тэгэхээр тэр хоёрын аль нь тэгвэл одоо нөгөө нэг одоо юу гэдэг те арай цэвэр гэсэн тодорхойлолд орох вэ гэхэлэр юу штэ тагтаа те. 까마귀는 주인이 자기를 왜 내보내는지 생각하지 않고 자기 좋아하는 자기 하고 싶은 대로만 하고 돌아다녔어요. За тэгэхээр яагаад гэсэн гэхээр тагтаа болохоор буцаж ирсэн гэж. Харин хин нөгөө юу нөгөө нэг хин нөгөө хар шуу нь болохоор нөгөө хар шуу. Нөгөө хэрэг нь болохоор яасан гэхээр зөвхөн өөрийнхөө нөгөө бодлоор тэрнгээр яаж асан гэсэн үг. Эзэн өөрийг нь яагаад илгээсэн учрыг ч мэдэхгүй байсан гэсэн үг. 근데 비둘기는 자기를 내놓은 노아의 뜻을 언제나 생각하고 그 노아의 원하는 뜻대로만 움직였습니다. 비둘기는. Харин тэр тагтаа яасан бэ? Эзэн нөгөө нэг илгээсэн агуулгыг ингээд нөгөө мэдсэн юм шиг тийм яг нөгөө хүслийн дагуу ингээд яадаг лээ. Яваад тийм бас ингээд 100 жил тийм.
Дахиад 6-р. 음. 비둘기가 왜 정결한 새인지를 그 창세기에서 설명해 주고 계시는 겁니다. Тэгээ тэр тагтааны талаар хэлээ харах юм бол эхлэл номон дээр те энэ тагтаа яг нэг их тагтаа гэдэг шоуны утга учирыг бас тайлбарласан байгаа. 예수님의 정결하심은 자기가 하신 말씀 가운데 그 설명이 있습니다. За тэгээд бас эзэн Иесусийн одоо тэр тэ өөрийнхөө талаар хэлсэн агуулгуудаас ч гэсэн хэлээ харах юм бол тэр эзэн өөрийгөө ариун гэдэг бас тодтогсон байдаг. 요한복음 5장 30절 누가 읽어주십시오. За хин нэг нь Иохан 5:30-ыг уншиж өгөөрэй. Иохан 5:30. Иохан 5:30. Би юугч өөрөөсөө үлдэж чадахгүй. Би сонссноор шүүх бөгөөд шүүлт минь шударга. Учир нь би өөрийнхөө хүслийг бас харин намайг илгээгчийн хүслийг хайдаг. 아멘. 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 나는 아무것도 스스로 할 수 없다라고 말씀하신 것은 다만 아버지의 뜻대로만 행한다라는 의미가 있는 거죠. Энэ дээр болохоор би өөрийнхөөрөө юу ч хийж чадахгүй, үйлдэж чадахгүй гэж ба тий. Энэ нь хүчгүйдээ биш харин тэр өөрийнхөөрөө биш Бурхны хүслээр үйлдэхийг хүсэж байгаа гэсэн үг. 아버지의 뜻만 내게 주어져 있을 때 그 뜻대로만 따를 때 우리는 깨끗한 자가 될 수 있는 것입니다. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол тий бид нэр Бурхны хүслийн дагуу үйлдэх үед л тий эзний өмнө цэвэр нэгэн гэж ингэ хэлэгдэн гэсэн юмсан. 네, 그래서 예수님의 그 성결한 삶이 예수님을 영원한 부활로 이렇게 이끌었습니다. Тэр утгаараа эзний яасан бэ? Дуулууртай тэр байдал нь тий бидний эзний мөнхийн тэр үлсийг гүйцэлдүүлсэн гэж. 로마서 1장 4절 보시면은요. Ром 1:4 эшлэгийг харах юм бол 성결한 영을 가리켜서 부활하신 능력을 나타낸 그 영이라고 말씀하고 계시는데요. за тэр Ром 1:4-ийг харах юм бол тэн дээр ариун тий юуг харахтаа за Ромаасо 1장 4절 말씀이죠. 예, 1장 4절. Ариун сүнсний хувьд үхсдээс амилснараа хүч чадалт Бурхны хүү гэж тунгаалагдсан бидний эзэн Иесус Христ юм аа. Ромаасо 1장 4절 말씀 예, 만나면 1장 4절. 예, 예. 성결의 영으로는 죽은 가운데서 부활하여 그 구절이죠. 아이고 로마서 1장 4절 말씀 아닌가요? 예, 예. 아닙니까? 그러니까 로마서 1장 4절 말씀을 보면 예, 예. 여기다가 인사 같은 거 나오는 것 같아서요. 잠깐만요. 제가 볼게요. 1장 4절 맞는데요. 성결의 영이라는 말이 나오고 부활의 능력이라는 말이 나오는데 아, 1장 네. 4절. 네네네. 4절. 아리운 순순의 хувьд үхсдээс амилснараа хүч чадалт Бурхны хүү гэж тунхаглагдсан бидний эзэн Иесус Христ юм аа. 그러니까 그 영이라는 말이 나오면서 또 네. 육체의 부활이 나옵니다. 네. Одоо энэ дээр харах юм бол сүнс гэсэн үг гарч бас нөгөө нэг бие махбодын амьдлал гэсэн агуулга бас гарч ирж байгаа. Үхсдээс амилах гэсэн үг. 그러니까 예수님의 육체의 부활은 성결한 삶을 사시고 모든 죄를 이기고 승리하신 그 결과가 부활이라는 거죠. Тэгээ одоо энэ дээр харж байдлаа амьлалт гэдэг үг бол юу вэ? Амьлалт гэдэг чинь болохоор чинь тэр бүхий л ялсрал донд орсон одоо тэр зүйлсүүдээс дахин шинэ ам гарах гэсэн утга болсон тий. 그러니까 예수님의 육체를 가지고 사셨던 모든 삶은 오직 성결로만 하나님의 뜻대로만 사셨던 생활이라는 것을 우리에게 알려주시는 겁니다. Тэгээ бидний болохоор чинь яаж хэлэр чинь эзний ирж байгаа тэр эзний амьсан тэр амьлалт нь юунаас үүдэлтэй вэ? Зөвхөн эзэн Бурхны хүслийн дагуу үйлдэгдсэн гэсэн утга байсан тийм ээ. 우리 여기까지 하겠습니다. За яг л өнөөдөр ингээд дуусгая. 기도하겠습니다. За хамтаа залбираад дуусгая. 하나님 저희를 하나님 보시기에 합당한 귀한 일꾼으로
늘 말씀으로 만들어 가심을 감사합니다. Эзэн минь та биднийг таны өмнөх таны хүмүүсээр босгохын тулд биднийг удирддгийн төлөө талархъя. 저에게 필요한 조건은 저의 능력과 실력이 아니라 다만 하나님 앞에 깨끗함임을 제가 다시 한번 확인합니다. Эзэн минь танд хэрэглэгдэх хамгийн чухал зүйл нь бидний хүч чадал гэхээс илүүгээр таны өмнө цэвэр зүрх сэтгэл байгаа гэдэгт итгэж байна. 말씀을 소중히 마음에 지키며 하나님의 뜻대로만 행하는 저희가 되게 하여 주시옵시고 Эзэн минь бид таны үгийг дуулууртай дагснараа таны хүслийн дагуу бүтэн үйлдэх хүмүүс байлгаж өгөөч. 깨끗한 성품으로 하나님과 함께 생활하며 하나님의 일하심을 나타내는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Биднийг таны өмнө зөвхт байлгаснараа таны өмнө зөв зогсноороо танд хэрэглэгддэг таны хүмүүс байлгаж өгөөч. 그래서 말씀을 항상 마음으로 지키며 견고함을 유지하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таны өгнүүдийг бидний дотроо үргэлж хадгалсан тэгснээрээ таны амлалтын дагуух эрүүл нь бидний дээр байдаг байлгаж өгөөсэй. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүс нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 네, 수고 수고하셨습니다. 네, 수고 많으셨습니다. 네. 한 주간 За, 동안 만- 한 주간 동안 평안하게 기쁨으로 지내시기 바랍니다. За манайхан тэгээд нэг 7 хоногийн турштай эрүүлэнх байгаарай. 바이스테. Окей. Ultra best.